Ma le fua mai Samoa, ma le fua ngalelei au Setalia, tai au monuia New Zealand, ma le malo tele o Amerika, ma nisi tafa le lalolangi o lo mai moa mai ele ma malo se tatu watunu u Samoa, le tai au manino, le tai au titoa, tai au matango fi o le aso lulu, aso fao Januari lua afe lua tolu, fao popo ele atua, le faitau au fai o aso le soifua, o le mamalo le atunu i le sui sunga i au ona tofia le atua i so se fata tapuai mana i o lātou faletua ia e mai se le pa ia le mamalo o le au sina sina si o tātou atunu i le anganga whaaloalo e whaafeiloa i atu ma le ifua mai au ona tofia le atua i so se fata tapuai ia mai se fo i le whaafia ngainga le maot Samoa vi inga o le atua lau susunga Reverend Esau Asora Viena le ana ma le whaletua ia au pulasi lau sunga li toia ina tai o le ekalesia metotisi Samoa so whaatasi Reverend Sione tau leota Pasta visita whelawai a mosa ma le whaletua ia vai tama soalii Pasta solinga solofa ma le whaletua ia whaavae sunga li toia ina o le ekalesia la mo sato e fuata ina Reverend Tele tau sanga ma le whaletua ia mātau aina pino no tau sanga sunga le whaafia ngainga Malolo, manu malo, le Uniting Church, Reverend Whaau Muomu Poleka, malifalitua, ia nātia vai oa Poleka, sunga le toia ina, Pasta Matai Amika Matai, a malifalitua, ia Victoria, Pasta Tauloli, malifalitua, ia Alieta, Pasta Ainu Umuri, anga avi isava inaya, malifalitua, ia Saipeti, Pasta Saangale Tuila Epa, malifalitua, ia Fai Upu, Pasta Faatili Matulino Siamo, malifalitua, Pasta ia feta se kari malifalitua ia Susana, Reverend Awatama tawhai ono malifalitua ia Katenari. Pa ia o ainga matama, le uso ngā pule mtu mua i tu au ma la taua inga li tai ma le va au fonti, mai se tapua inga se tatou motu mai sa ia sua ma le vai fanua, fofoma ai tu langi sa ole masale au mua ma le lau niu na sai lua, la fio fa atu to o fale ula la au namtasi, ma upu ia te ole motu sa,
talofa lava. Whaafeiro e fo i le anganga whaaloalo ma le fua mai o le au mamalo sa tātou malo. Whaapelepele i Samoa i lana fionga tui ma le ali whano. Va le toa so alau vile lua ma le masiofo. Pea fo i le fionga le teita isili. Sunga ia tui la epa au e lua whatia lofa na ioti ai ono dokta sa ilele ma li ele ngaoi. Ma le whaletua e meise o tupu mai o le vaenga wha upu whai. E pui puia ia tau tangata Samoa. Good morning. Pea fo i a le fionga i le profesa. Dr. Afualo Luanga Lau Wood sa lele ma le whaletua. Tupu mai e o langoina le vaenga wha upu whai e le tautua Samoa. Le tapua inga le au sina si o tata watunu ui nei ta mama tina mātua. Ma lo le tapua ai. Ma lo fo i le tawatai. Tula e pa whai ai ma le whaletua i a maunga mu. Good morning. Ma ta mua whaali a ma le tausi ia Sinta. Tina matua ia Ailini Tipa Ropete. Good morning Ailini. William Musiliva ma le whaletua ia Suenga Miti Edwards. Tina matua ia o lele matapula. Trisle musu muauru le leota. Ma le ainga ta mamatua ia Saipele Kome ma le whaletua ia Anufale. Telesia Sekolatika. Silia la e o kene ma le whaletua ia le lovi. Whaletua ia Sovale ma le nofoalo. Good morning a Sovale. Sunga ia pali tele mo anguti apuna olo tango. Sili ua vaasila. Pea fo i vaasili i fiti fulisia inu tele ili. Faaso tau ma le whaletua ia matau. Fale tangoa i Farani Swan ma le tausi ia fea o taito. Good morning. Pea fo ia manuali ia sofa. Tau vau Rivo. Pitone tau vau Esekia. Tau vau Wepi. Pea fo ia le tausi ia Sitasione ta ate timo kisiota. Mati malanga o maa asia tanga ia. Ma le tausi lori ma le ainga. Pupu i fatu e lia tau ili ma le whaletua ia Filipina. Whanaea upo le vavaua ii ma le whaletua ia whaamadua ii. Good morning Maria Akia. Vai toa vi Filemoni mo tu e lia. Fionga ia fatia lofa po vi. Fatia lofa ma le whaletua ia Seiuli Faleula. Fatia lofa good morning. Fionga ia vui Nicola Wofo ma le whaletua ia Molly. Good morning Molly. Fafangu le ala misa ma lorso i fua manuia fafangu. Paula Banks, Solomona pule le alofi. Ma lorso i fua maua le neita e au fou. Sunga Felice tautolo ma le whaletua ma le nofo halo. Fionga lau fili a rona whaingafa ma le whaletua ma le nofo halo. Manuia fo inga luenga o le neiva iaso. A ne iaso ia mes fo i wha manuia tele le atua i pisinisi. O la manu usini ma le whaletua. Fionga ia lilo fotua manu ma le whaletua ia baby Fredson. Good morning baby. Pea fo i sioni se loti ese. Tupuola. Pea fo i whetalainga ia papa wali i Paulo Ioane. Ma le tausi a Akenese. Good morning Akenese. Mua fiti ufi fi na. Pea fo i Livingstone. Ma loso i fua manuia Livingstone. Pi wiva le whaletua ia Julia Moli. Good morning Julia. Manu sina Bert Joseph. Ma le grupa tama hamo. RJS whetalainga ia moe maa lotani e lutito. Ma le tausi ia lua timutito. Fionga ia to alima pope, mane fionga ia fai ai no pope. Good morning, Noah. Heni au tanga Hawaii, tuala Maria Play Clock. Tina matua ia silulu e lia ma loso i fua manuia le nei tai au fau silulu. Pea fo i le fitalenga ia ngafo pula sa lua telemos. Ma le tausi ia Susana. Tononga ta amata fafai Samuelu a Vito ma le tausi. Tama matua ia fai ngafa misi kei eneliko. Ma futa mai New Zealand. Lau pepa ni upeleti sa uwila se pulona whaingafa. Sunga ia peni malfaltua ia ianeta motu nuu. Good morning. Pea fo ifa maoni akape malfaltua ia whiangai. Lofi posi ia moa pe lua mane tausi ia Rosita. Pea fo itina matua ia pepe si itia epa. Se uma lofe retifunga. Toa Niko ma falitua ia Florina. Tiosa faatonu ni umata good morning. Pea fo i Atalina. Pati ole stawa good morning. Mau salafa manuia ngaluenga o ni yaso. To a televiko malfalitua ia sa wo viko. Tu au pepe Josefa Setema malfalitua ia Koleti. Sa ngala apelu seaso malfalitua ia Celestina. Afa Malau Brown. Pea fo i masoe misa lolane malfalitua ia Faaudioli. Tile samaka to ama tayo. Mafuta maya vau savai good morning to a. Ya, whapea fo i sa rice tau al fionga ia to sulu ngau ngā tau mati. Malwhalitua ia wha au mu elive misala au. Malwhalitua ia situila. Fionga ia nanai wha muina le ana tup fia whapea fo i whalitua.
ia moananu. Good morning moananu. Sione maunga Eloisa Samoa Haitang. Good morning Eloisa. Pea fo itau finga fumaono malfaltua ia Diane. Good morning Diane. Tawa amitua na ifesili ma faltua ia Lisi amitua na ifesili. Lusi pautalo se walunga malfaltua ia Maliumai. Tawe tia taafu asua malitosi ia Ronnie. Tupai le fau malitosi ia Peppa. Good morning. Loto and Dorothy Johannes Tower. Tina matua ia Iseta Tamala. Good morning Seta. Fionga ia Lolo Matawama malfalitua ia Ngafo Sefulu Pauli. Talione Vitale malfalitua ia Caroline. Ross Tuile Tufunga. Good morning. Pea foi fau muinapo wesi tangi ilima male falitua ia Tania. Tina matua ia Sinare Vaiana. Uli tavai male ainga. Good morning uli. Lifaloa afa male ainga. Talenga ia le musunga Uta Brown mal tausi ia Tina. Good morning. Pea foi talenga ia tupa ia le vaililingi mau moananu mal tausi ia Marina mal nofu alo mafuta mai Europa. Fa pea foi ia tama ia malulupe mal falitua sa idivao mal falitua ia Perestene. Talenga ia ulungia vailuanga se upule ia fa pea foi tama matua ia se Julia li ilangolango mafuta mai New Zealand me se foi le mawalungo pa anga uma le maot Samoa vi ingo le atua wale ma ua tau suafa nei fo i tūla le taimi tai au lo tau mafuta mai fa manuia le atua ma fa feilua i atu nei tai au matango fie i le ala fa i mai fa ngunga le leio le nei tai au ma se fo i la tau e le fia nei pokalame ia fa manuia pe le atua ia te o tau asiata tui maunga ma lor so i fua manuia ma lor fo lau ma lor fa atoa i lau fionga to le fua mal tau sala ia inu sanga ia ai o le tai le nei tau sanga ma le tatau savalinga awale fina wino le mea moni manuia fo ile au fa afonga malango ina le saidingo le ami o tonu fa aftaitele lau fetalainga siata ma futa mai lungo le tatau api o folinga fa aftai Lord John Louis, good morning to le foa ma le Mount Samoa vi ingo le atua nei tai au fo vi ia le atua tasitolu pa ia o tatou waulia mai nei tai au fo manuia pokalame fa aftaitele tio fionga ia tui fa asina broken tau vau hiro. Good morning masiofo ilinga noa ai nuu fa aperta pa au fa asina to le foa ia ma lo lava so i fua manuia i lau fionga tui fa asina ma na ia fo i tou tafaonga le aso anafin titiro atu iai so savai le faletua ia so vale fa alava au. Good morning lau fionga beautiful tausala in u as you always tainane le fionga il tapau fa asina to le foa pele sunga ia mai le fionga ia atanoa manai tatou pa anga masani al Facebook ma le YouTube vi ia le ali i manuia tele pokalame nei tai au. God bless el tapua inga ia e mai se foi Blue Heart tele lango ina tatou HRPP fa tai le fionga al faltua manuia fo inga luenga le nei yaso fionga al faltua ia Nati Howard Nati le au Pepe Howard ma futa mai in Samoa. Good morning Samoa vi inga le atua ta lofa to le afoa lau fionga ta pa fa asina ma le fionga tau sala in u sunga ia mai pa ia mawalunga le HRPP a mese tatou a inga so i fua manuia po kalame a lofa tele atu Nati le au Pepe Taito Howard Swoka ia mana Blue Heart tele lango ina tatou HRPP fa aftaila wa fionga faltua manuia fo ine yaso fa manuia le atua pisinisi ata alo ali i good morning so i fua manuia lua fionga manuia po kalame ine yaso. God bless fa aftai ata fa pena fo i manuia lo waso Torise tonga fana good morning fa aftai Fred tupai une pasi good morning lau fionga to le foa pe tau sala ai nu fa aftai tele tai songia good morning everyone maut vi inga fa aftai nei tai au fo manuia po kalame nei yaso alo fatu ai nu uma to le foa mamai fa aftai tele tau si atimu awa atito ta lofa and good morning beautiful tau sala to le foa and Mike to le foa also ata noa manuia po kalame ili nei tai au fa aftai tele manuia fo i tafaonga mwen pone
Singalu leota, have a great day. Ia whapena fo I singalu, manuia lo waso. Ia fia fo I le anganga, wa ia fo tina matua, ia seu maalofe retifunga. Good morning, maleifua mai. Ta alofa lava, manuia tau sanga fo, te le fo mai nufu. Whapea mai, ia vi ia le atua, nei tai au fo, mai le atua. Ana whai mai whanunga manuia, mai le atua. Ia sanga vi ia pea lo na alofa, malona ngalelei. Whamanuia tele tātou pō kalame. Ile nei tai au, God bless alofa atu. Tapua inga ia ai mai se fo o Blue Heart. Lango ina pea le tātou HRPP. Celestine le malu tai au manuia. Ia manuia fo ilo waso Celestine. Whaalua keaula morning family maota vi ingo le atua. Nei tai au fo le anga le tau ia mātou ia manuia lava po kalame nei aso. Alofa atu manuia fo ilo waso whaalua. Whai o le wingo le anga le tau o le meo le timu. Ia uke fia le kimu o ova fo ile la. Felice Ioane so I fua manuia la o fionga nei tai au fo. Manuia fo il pokalame nei aso fo manuia lo waso Felice. And my best. Josia Leao fa aftaitele mo tapua inga. Sina Burton a chang mafuta mai Christchurch New Zealand. Ia fa manuia le atua Sina. Fa aftai mon mafuta pe mai pe. Joti simi tapuso se ukaleilo po fiere mafuka mai joti simi so. Ta lofa lava ile lua vase elua. Manuia po kalame nei tai au. Ia manuia fo ilo waso joti. Alofa tele atu. Nes. Haha ma lole on sa I lua sa se lua. O lua tupo male por kalame manuia tele. Por kalame tu maupea lango tato por kalame alofa tele atu. Faftai tele manuia fo ilo waso nas. Vita mana ia good morning mauta vi inga ta alofa lava lau. Fionga tole a fua mal tau sala ainu Blue Heart male tapua inga faftai. Na mula ulu a fua sunu manuia lua o lua tolu. Ta alofa atu. God bless. Faftai tele lau fitalainga. Sam sela multalo fatalo fatu mot Samoa vi inga manuia ne yaso inga luenga o fia ngai ai ma o lua ia manuia fo ilo waso Sam faftai sia nava te vita ki o sia nava good morning ia le au mata puiti heni au tanga a heni welese ta lofa and good morning faftai ile alofo le atua o tato au fai mai manuia ne tai au mata ngofia ile ali faftai lau sunga faltua ainu lau fionga tole a foa Mike fa manuia le atua lau fionga God bless alo fatu ia o le tapua inga ai mai se lango ina le Blue Heart Julia Leifi fatai tele Blue Heart tele lango ina el tatou HRPP ia mato au tustusi fa fai anu feiloa I mai le ai lunga le apio folinga tole a foa nganga whaaloa lo I fia wha feiloa I fo I malei fua mai nei tai au fo fionga le tapa au fasina, fionga le tuia ana ave au malanga, tama fa sau wa le tu malo, le fo ina tu ina tu ia o tonu mai pea, ia a o le fa ululung o le ainga malos, fo il fetalainga I la ulo I tau lau neu, Prestene o le ekalesia katoliko Samoa I ruti hio, ia a le autus le pule anga fa katoliko Samoa I Paramata, ma lo lava le ono sa I neita ia o foto le afoa, ia le nganga na bana tasi I lau fionga fo I tamai tai mo tai du le foiwa le fitai au le lofa malanga le le tua ia e mo ya to senga e fa le fo tala tau no me fo le tau matango fie ia o fa pena fo ina kauna vea fo I le na fo le fulu fi na le ai do o fulu eu oi sorry le ai la ele o fulu na me fe me ko ingon makong o fulu eu ele o fulu na nga le pesi kongo que me fez ele fez faca no fa al fulu la le o fulu ai fa lua ya que kusala ma fa lua le wa ma fulu ya le la e fina le fa no fa toi lo fionga tamai ta ya mota ya le nei a ta matango fie ia o ngona ia fie faadia lia la le ngona fie faadia o fa tai de tua fo ile lo fa mna le tua e me se foi fa no to for to senga
atoa mai ati no vatau sili te atamā ma tina matua me se tina matua ia pena le asfale falava au ia le misi leva tina ia pe foi famanua i lunga le matuasenga le isau le matua lunga le matuasenga ia o le nganga mo lunga nai ngu pi wa haluan la fi wa pe wa ovanga due ia pe si le na o finga venga lo fol fale te le tunga venga fale lo ngal venga fale ole sa onga tonu lava na to le fo yo al matuasenga patasi mai foi to ali mapope patalo fatu mal fa alo lo fianga ta pa fasina to le forma ta sala moto Samoa i ngole tu lo sunga inu pa pe foi le sunga ya mai to le fo ma lo so i fo man mia man langi mama ta lo falava ia fa pe foi na fa ta lo fa mai fo i pa nga u mana vata to pokalame tu pu matamali fa de polo to finga pa le tu tausi tamam tina ma tu so tu fa fine kiliso ia fa ta lo fa na to lima pope ia fa pe foi de fianga le faltoa o pulasi ta o manuia ia lo fianga to le fo mo ta sala ai nu fianga ta ta no mo sunga ya mai ai me se pa anga masani fa pena foi felice matavale ta lo foi lo fianga to le fo ma ta po ai nu mo le sunga ya mai manuia lava le ta sunga fo manuia fo ta to pokalame aloha mai Hawaii ia mato au tustusi na fatasi menetu la taiao enu malo ia fa foi fa felo ai mai lo fitulona ta lo fatu enu fa pele fionga ia to le foa mai se le sunga ia mai fa pe atanoa malo fa malosi molene ia so ia manuia fo ile aso lofi VT Smith morning ia morning malo lava so fo manuia fa pe fo ia fa alua kaola fa mai fa alua io en u kimu ko sa vili ai manga ye le moe ha o ine New Zealand ia malo ia manuia fo ia fa nga malo longa mata faonga pe fo ile ofo Korea mata afa misa le fo mafuta mai happy new year sis ai u mata le fo God bless blue heart lango ina le RPP le tausi ia fa taito le fatua hala mai ma le fo mai fatalo fatu mo Samoa vi mere le ngai mo kilo kamai ama la vi ingole atua ni nei taiao ma nuia fatalo fa sala in u fatalo fatu fo ile fianga ya tole fo mai katanoa manuia tele pokalame nia so ya te olua fatasi pele tua mo olua lo fatu God bless you all blue heart tele ya arieta sa fiu fa time mafuta mai time tapua ingam fa manianga ia o taiao nei o aso fa be nei ia me se fo itu wanga nei tamaitinga le fa la po a le ulo ko pai po le ulo ko laisa ia nga vevese ia le o la to ia so uma lava ia ale ia mas a ro le kamai ki sa wasu ko pai a ro le kamai ki sa wasu ko laisa telefo na alu ia ole tina Samoa sa ia tausia la ia lan fa na to lua ia laiti ata maiti ia ai whanau la to olua ia maua mai la palang New Zealand ia me ua lo foi la ia spalang i leile ia matanga mai ngama ia foi spalang pi foi leile fa fia kafau vale ia wa tausi nei la tina Samoa nei tamaiti nei telefo wa mai palang kukupu ia ma au lelei ka mai ki ma ko mga o palangi ko ba kome ki wa ia o lo fa masingonga ia o kulole ia le fa masingonga fa me lo le fa masino tu foi sini mai kamiki po fie me o fa kalanga al palangi fa kalanga tina Samoa sini mai lo le fa masino tamaiti fie me to te fie no foi o nana po o mam ia fa me lo le ia le o kamiki ki kiki okay fie ngo foi lo nana e le leila nga fai coco rice ku ai foi le ka me ki kilonga lua o le kali ale kas ke fia ngo foi lo nana e le leila nga fai coco rice ya ko ngo foi lo leila ro ka me lo le palangi le nana what's a coco rice me lo nena o coco buku ale me ala le ko anga fa kumule ulo coco le sa male ulo ko pai fanga ka mai ya Mike
Ma se vi ingo le atua ia o tapena mai fo i malu tai au. Le rola pesco le sa posco pai le hafa ngai. Ele fionga te pau fascina ia to le foa. So luas fon mane fitu minute ona tale le tu la valu sini au sitalia vi ingo le tu so ifua na langina le au fai pese suri na fai pese le sino le file mo pe ona to fa fonga mai ai te le fo manuian maluta yao fa tai la vai no muni have no ta wa foi fa pena an fa le wa foi se ma fo fa fa le nganga ya wa foi tamam tina ma tu nei ta yao la sonei la sofia anuali le lua afe lua sumatolu ia o le tatou tala po le tatou manu taeao na ua faautalaina se mafofauga faapea auā na ia muaʻi alofa ma iā teʻi tatou auā na ia muaʻi alofa ma iā teʻi tatou
O whamawina le tono le mua yo ane, ram tau pe wha, a le whai upa swum le iwa. O le tato tus whai tau la ni ne tai au, wa maua mai lea i le whaalinga e lua, alona whai upu mua, e whaangata ma le whai upu e lima, o le whaalinga e lua, alona whai upu mua, whaangata mai le whai upu e lima, wha mole nu, pe mwhaina e whungaina. Ia e tusi le angelu le ekalesia o i Efeso. O mea nei ua whai mai ai le u i fetu e fitu i lona lima tau matau. O le savali to tonu o tu ngā mōli auro e fitu. Ua o wiloa au ngā duenga, mauti ngā, malou ono sai. Ina ua e le lavatia i e ua leanga. Ua e tofo fo i e ua whai mai o apostolo i lātou. Ai lea i lava. Wa e iloa fo i o tangata pepelo i la tau, ma ua e lavatia, wa ia te oe fo i le ono sai, wa e tauti ngā ona olo wingoa, e te le i faa vai lava, a ua o le fia i a te oe, ona ua e tu ua lo ulua i alofa, o le nei, ia e manatua le mea na e pa u mai ai, ma ia e salamo, ma e faya a ulua i ngā luenga, a faye le ai, ona o vave alu atu lea ia te oe, o te ave e sea lau tu ngā maoli i le mea e tu uai, pe a fai e te le salamo. Whamanuia le tua i le fungaina o na fionga, au whaafonga lana nu, o lana whanau nei tae au mātalo fie, o le tatou manatu au la, ua le ai se alofa. Ia, o nā le la tatou hanga e iai, e whaamtaleina, ua le ai se alofa. Ia, whaatalufa tu fo'i le tātou paanga masani, le suafa mamalu le tātou atua ta mā, le alo ma le nganga pa ia, mālo lava le soifua lau lei ma le langi mamā, sunga fo'i whawhengainga mā lātou whare tua, tupu mai e ma le au sina ta mā mtina mātua uso matu whawhine ia kiniso, le mamalu le au whawhonga lo alalam pa au, iso se tafa o le nei lalolangi. Ia me se foi paanga masani o le mota sa moa vi inga o le tua, ma le fua mai whanunga le nei tai au. O le vaanga mua la, pe le tatu tusi whaitau i le nei tai au. Ia e tusi le angelu a le ekalesia o i Efeso. O me nei ua whai mai ai le uu i fetu e fitu i lona lima tamatau. O le savadi to tonu o tu ngā mōri auro e fitu. Whai mani whai upo e lua, wa owi loa au ngā ruenga, ma lau ti ngā, ma lau ona sai. Ina ua e le lavatia i e wa leanga. Wa e tofu fo i e mu whai mai o apostole i lātou, ai le ai lava. Wa e lua fo i o tangata pepelo i lātou. Le whai po e tonu whai mai, ma ua e lavatia, wa ia te oe fo i le on sai. Wa e tauti ngā ona o loo ingoa, e te le i wha vai lava. O le whai po e wha, a ua au le fia ia te oe, ona ua e tuu lo ulua i alofa. Whai meni whai po e wha, a ua au le fia ia te oe, ona ua e tuu lo ulua i alofa. Whai po e lima, o le nei, ia e mana tua le mea na e pa mai ai, ma ia e sala mō, ma e whaia u lua i ngā venga. A whaia le ai, o no vave alu atu lea ia te oe, o te ave e sea lau tu ngā mōni i mea e tu wai, pe a whai e te le sala mō. O le tusi e tu sao. E whapena mauna manino le lei, pia e whaitau le lei ai. Malo loto atua, malo mafofau atua, malo wanganga. Whengu fia ia na mai le whi au mo tātou ni nei tai au, tātou te mafofau ai i le tua. O le manatua au, whai mai, ua le ai se alofa. Pe whape whea foi, ua uma po ua malu nuwa oa le alofa. O le atua, o le alofa. God is love.
O i tātou, ua tātou walolofa. A wana ia mua ia lofa mai a te i tātou. Pio ni whamawina lea e le Ioane mua alona mta upe whaar whai pasum leiva. O le vahenga le tusi lea sa tātou whai tauwina o lo i ai se a vea i tāua ma tātou mai tātou li whaola. Whaapeo na ia whaatonuina ai Ioane e tusi lalo o Efeso. O le ekalesia sa mawai le tele o lona whaatutuanga i le whaalotanga na saonia e le tua e ala ia Yesu Keliso. O le mea moni le na manuia ai le ekalesia le Efeso. Tele tangata po hao tau whaase ma le tau whaamalea sa tau mawhai whaamalosi e abesea le whaatutuanga mausali o Efeso i le tua. Ma lana whaarotanga e ala le maliu ti ngā o tātou li i whaola. O le na mua i alofa mai a te i tātou. O le alofa fo i le nā sa mawhaiei o na lātou te te i le tele o tala inga se ai mese taltonunga ma tāpua inga i atua whaapau pau o elen. O le alofa le nā Yesu na fusi ai tangata uma o le kalesia Efeso ma solo manumia ai le atinae ma le ola o le kalesia. O le alofa o tangata e le whaapito au ngafa pe whailonga tangata. O le alofa moni le nao Yesu o lo finangalo iai lo tātou li i mō tangata uma. E pe taiane, e le i tū mau lea le lei e Efeso, po le lei tono le karesia. O uina whai ifo ma mau watu le alofa lea sa whaaria e tangata lo lotu. Paso solo ua le aisi alofa. Ioe, peo le au tū nā tātou nātua au au. Wa uma le alofa lea sa whaamai ai ma whausi ai le karesia. O le whaafita au li le nā na whiangai ma Efeso. Wa malulu vaoa le alofa o Efeso. Lea la na whaatonuina i loa Yesu Ioane e tusi ma tau atu i le karesia Efeso mea o le atu tupu maho o atu i a te i lātou pe a lātou le salamo. Whai mai lea mea i olo i le whai upu mua e tonu. Whai upu ia mua e tonu olo mai lea mea i. Whai mai, ia e tusi le angelu le kalesia o Efeso. O mea nei ua whai mai ai le uu i whetu e fitu i lona 5 tamatau. O le samani i to tonu o tō ngā mōni auro e fitu. Ua au i loa au ngā venga, malou ti ngā, malou ono sai. Ina ua e le lavatia i e waleanga. Wa e tofo fo i e whai mai o apostolo i lātou. Ai le ai lava. Wa e loa fo i o tangata pepelo i lātou. Ma ua e lavatia, wa i ate oe fo i le on sai. Wa e tauti ngā ona o lo vingoa. E te le i whawa i vai lava. O mele lei po ngā venga le lei na whai e le kalesia Efeso. Ai pe tai ane i lona whai upu e whā. A ua au le fia ia te oe, ona ua e tu u loo ulua i alofa. A ua au le fia ia te oe, ona ua e tu u loo ulua i alofa. Malama ni nei mai whai mua e tau le tonu, o le aviai. Ai toi sau ai mai whai upu e whā. Ua au le fia ia te oe, ona ua e tuu lo ulua i alofa. O Yesu po le atua na mo i alofa mai a te i tātou. A whaila wa alofa mai le atua i a te i tātou. E le ta tau lao na tātou musu e sa saa ma avatu le alofa le nā le atua i isi tangata. E le fina ngalo Yesu tātou te tāu fi mauro na alofa lea e alofa mai ai a te i tātou. Ai tātou avatu i isi tangata. A whaapea tātou te avatua le alofa o Yesu lea e alofa mai ai a te oe isi tangata. Whai mai Yesu o lona winga e te le alofa i a tea. Le winga moni le nā o le whatalainga Yesu. A wā o te le fia i a te oe ona ua e tuu lo ulua i alofa. Whai ngō fia ia. No ngā winga o le finangalo le atua tuwha atu le alofa. Le alofa le na mai le tu ia te oe mau. Tu whātu. Ioe,
a whai tātou te le tuwhaina pe tātou te nanaina. Na le fia lea o Iesu. O le alofa o le atua po Iesu mo i tātou. Aua ni o tātou tāo fia ai whaatafe ma batu isi tangata. Awa e le fia Iesu ia i tātou. Petalai fol tātou wali i whaola, ia o tau whea rafani, whaapei on owa lofa hatu ia te o tau. Whamawina le Ioane suma 5 alona whai upu e 12. E manino mai fo i le vaenga lava lea o le tusi sa tātou whai tauina. Po le a lava le tele o tātou ngaluenga le lei, ai a whai a unoa ma le alofa, e le ai lava masiao ngā. Moni ni lei. Tele ngaluenga le lei sa tauti ngā mati ngā hinai le kālesia e feso. A lea ua matua whaari ai lava le fia o Iesu ina ua le ai masiao lofa e toi ai tu tono le maftanga whaare kālesia. E se le mānei au le mawhauwhaunga whaleanganga. Se le tāua, e se le matango o fie, ai e se fo le moni. Ioe, o le lofa, le ale tele o tātou ngā ruenga e whai, le ale tele o mea e whai tono le kālesia, e whai mai, a le esia lofa, mai mountain. O le whetarenga na Iesu, o te loto i le alofa, ai le o le taulanga. Whamawina tono le mātaio e iwaru na whai upasuma e tōru. O te loto i le alofa, ai le o le taulanga. Ia le nā, tasi lea vahenga tātou te, toe mā natu ni nei tausanga. Nua awhi lusu ma tōru. O anya tātou ngana e whai, o anya tātou me whai. Ia, le ua whapenaan, whaasoa mai le nganga o le tua iai tātou. A le aise alofa. Mai mountain. Whamawina i tono le māteo e iwaro na whai upasuma tōru. O te loto le alofa, ai le o le taulanga. Me le Samoa ma le au whaafonga o Samoa, maona tangata i le 5 suma le baltau sanga o mawai, sa maua ai le whearafani ma le while mule nā. Sa iai le alofa sa fusi ai maftanga i te tono e kāresia manu. Sa iai le tō fia maalie o pūlenga whai pūle ma matai. Sa mauti noa le iai o le awa ma le whaalohalo o tupulanga po whanau i ala tō mātua ma tangata mātutua. E o lava i fono i te tono le mota fono sa iai le lofa o le tua sa whaafoei o la tō tiute. I le taimi nei la, o matua le ai ma se alofa o le li o toi iai i te tono le mota fono sa mua. O lava i le whalewhenga renga, o nu ma e kalesi o whewava e ai ma whewai. Ai se a wāua me sea ma soli le whaas le whaavai o Samoa, lo iai lo tātou atua alofa. E whaavai le atua Samoa, o le to iai ni winga, o ni hamiu, po ni fōringa alofa i le pale mio fia me Naomi, la auli polota i vau, tuala te vanga poni whaasia ua pako, olo a foa, le ati nuu whaung, papali i ma se pau, ma whaipuli le whaas, o sa tiu, vui, le sa rapi, ma le whamisnonga ma walunga, wa lātou ave ese ma talepe ma soni le whaavai, o lo i ai le atua alofa. Makau kia, tā alofa si o tātou atunu. E matua le i loa lava. Ma tali tonu ina le whaas le mea lea ua tupu nei a Samoa tanu lātou. Wa le aise alofa. Wa mau atu le alofa sa fusi ai Samoa mauna tangata i le tele o tausanga o mawai. A wā ua lafu hai le whaavai papa o Samoa e le whaas mo le whamis nunga mawalunga. O le aise tua po Iesu i loto ma manatu o le whaas. Motuane i loa lava ma le lema na mafia mela auli ma le vaenga pia e se hawa te e ai le tangata i ala tō whainga malo. Ona e soli whaavahe to e soli tu la fona. E le fia awai le tua po Iesu i ni whaarapitonga o lo soli ele tu la fona whaavahe o se atunu po se malo.
O le a fia foi lea e tutuli tangata ma la tonga renga do tofi ai e le tua. Ai to e watu tangata solitu la fono e to e whawhainga renga. Wa umatua le ai lava o se malam lama anga po o fea lea e sa waili te el HRPP ma sa moa. Wa whaamativa ina i manatu le lei a wawa tu ua e Yesu ma le atua le la tau vaenga ona e solitu la fono to e soli whawai. Wa matua le ai ma se alofa e te tai ai e le whaasa moa. Fia me la uli tuala olo foa pari maspa. Le tinu whaong ma waalasi. Wa matua le fia lava le li i ati o tou ma le tou vaenga. Whaafonga o tou o le whai upo e whaa. A wau le fia i ati oe. Ona ua e tuu lo unu wa i alofa. O le whai upo e whaa. O loa mai eile na ngona mo o tou. A ua au le fia i ati oe. Ona ua e tu ua lo ua i alofa. O le roi alofa, o le alofa lea na mo i alofa mai ai le tua i laulangi lea ma liwa Yesu. A wā le whaolaina a tō laulangi ma Samoa. O Yesu lea na maliu ona o le alofa i ati o taufia me, la uli, tuala, olo a foa, le ati nuu papa ali i ma se pau. Ma lasi sa tiu, bui le sa rapi. Il whamisunonga maulunga ma le fast a toa. O Yesu le nai finangalo ina ia o toa watu le alofa le nao Yesu i tangata. Whaapeo na ia alofa ai ati o toa. A lewa o toa musu e whaatino le alofa o Yesu. Lea na maliu mo Samoa, maona tangata uma. A wau le fia i ati oe, ona ua e tu ua lo ulua i alofa. Whaafonga le lei mai, le fionga pa ia le atua. O lo whapena na whetalai ma saunoa. A ua au le fia i ati oe, ona ua e tuu lo ulua i alofa. O le la le isi o tonga i ingo le awhai. Le ana lisi tō mea le ato wau ne whai. Wa o tau anga sala i lumo le atua. Wa o tau taafi mau ma o tau le abatu le alofa o le li isi tangata pa peo na ia maliu ai mo o tau. Wa o tau tutuli ma wha asala tangata tau te le abatu le alofa o le atua ia i la tau. Wa o tau alolofa na o tau lava. Halofa wha apito au ngafa ma le whailonga tangata le mea lo o tau whaia. O tau alolofa na o tau lava ma tangata tau te masan iai. Ma tua le fia lava Yesu i le nā mea tau te whaia. A whai o le alofa leo Yesu na maliwai mo le laulangi ana sala. Ai sea o tau le whaasafu ai le nā alofa mo isi tangata. Ua matua whaatau asoina tau loto i le pepelo. O le ita ma le fia tawi masui. Wa tau tau aso e whaini mea le lei e tau te whailoa tuai le lofo Yesu i isi tangata. O le avea i tāua le nei mo o tau fia me la uli whaipule oma ma le vaenga le fast. Sa tiu ma le whamisinonga maulunga mo lo tau, mai lo tau ali i whaolo Yesu Kiliso. Whafonga le lei mai. O le avea i le nei. O le nei, ia e manatua le mea na e pa u mai ai. Ma ia e sala mō, ma e whaia ulua i ngā venga. A whaia le ai, o nau wawe hadu atu lea i a te oe. O te ave sea lau tu ngā mōri i le mea e tu ai. Pe a whaia te le sala mō. Toi whaafonga mai. O le nei, ia e manatua le mea na e pa u mai ai. Ma ia e sala mō, ma e whaia ulua i ngā venga. A whaia le ai, o na o wawe anu atu lea i a te oe, o te ave sea lau tu ngā mōri i le mea e tu ai, pe a whaia te le sala mō. O la o tonu ai anga sala na o tau pa u, pe na o tau palasi mai ai, o le talepe o le whaavai. Whaatasi ai ma sa tiu ma le whamasinonga maulunga. O le tau whaatau tonga lea na whai lalo le whale ie, e soli whaavahe to e soli tu la fono. Ai o tau whaasalai na hai,
Dr. Tule Epa Mahiro Lela le pule. O le lapta inga mo o tau, ia o tau sala mo, ma e whaia a unwa inga venga. A whaia le ai, o no vave luatu lea ia te oe, o te abesea lau tu ngā mōli i le mea e tu ai, pe a whai e te le sala mo. E iai le ngā venga le lei e te tau no tau whaia mua mua. A le ai loa, ia o no tau no sai le tali a ao, ma le mālosi o le li o da mai ati o tau. O le anga sala lea e matua ma mafa mo o tau, wa ai ulu o tua nai ta isi. O tau le whātau alofa ma Yesu e peio na mali wai o ia mo o tau. O le alofa le nao Yesu e whina ngalo Yesu e batu isi tangata. E peitai, wa matua le ai lava ma se alofa o ia o tau mo nisi tangata. O tau le alofa wha peio na alofa hatu ai le li ia te o tau. Ai wo tau wha sala i tangata. Ia le vale lava tau i o mea wha pēnā. O le tū lang le nā o lo o iai, le tātou whainga mālo, masi o tātou atunu pele. E au ngā pēa o le tātou, tuwha pēa ma tātou tana noa pēa, a wale whionga pa ia le atua, o lo a mai e se whi au tāua mō tātou uma. Whaasoa le alofa. Le alofa le tātou ti mama ai i mupanga tia tātou, wa le ese alofa. Ioe, lua afe lua suma toru nei o tātou iai, ia whape nāun tātou atama mai. Ioe, mo te tau na sui le tātou atunu. Tātou whape nā, tātou whalongo lango i le tua, whalongo lango i le tua ma tātou talo ma le wha maoni. Ia ma whai e on tātou tuwha atu le alofa lea o pangatia i le tātou atunu. Ma le fi ai Yesu ia i tātou. Ia tātou malu tai au nā ne tai au ta māmati nā mātua. Ia o le langona lava whetu whaai pio na tātou mafuta i le tai au, ia tu ia o tafa. E whai mau pelu, e pui ai o manatu mau langona. E pui ai lo tangata wasa atani mana mai lei tau whaase lo ta ape nei lunga o penga ta whailangi. Manuia la mane yaso, whaftai tele mo lo avanoa. Mano, tai do fionga ta pa fa sina to le foa. Ia, mo le malu tai au nei tai au. Ia ina ianga lele atua ma. Au ngana na upu. Ia, wafo i le tima inga. Ia o alualu fo i luma o le tatou ola fa le faatua tua le nei tai au. Ia awhai lava i le au ngai lesi. Ia, ai fo i sese au ngai ia i le. Fune malu tai au. Ia, me se fo i fai malu tai au mal pokala menei. Upu umalava mai le fionga pa ia le atua ia o ngai ia o ai. Whaapoto ai. Ia, ma whaatupu tele ina i fo i le ami o tonu. Se vanga nana afa le le fia. Whanongolongo ia o inga mai le fionga pa ia le atua. E fia whanongo ai ia o inga ti apolo mo i o na loto. Ia, ai oe afa ke umai maula ku ngā mōring tango ia i le atua. Le ua uma na lapatai mai, tātou uma. Tātou uma e o le whai ngā mālo lo ia nei. A whai e te tu ua lo ulua ia lofa ia o te vave anuatu. Ma ave ese lau tu ngā mōri, vai la mōri a kākou ke iwa. Ke ua pe. Ia ai mālo lava no. Oi le sunga ia afa. E o le whaftai fo i le sunga ia afa. O i o lo tau mai ai o lo whapenano ngā luene ngā le atua. O a fo i tatana i ese me whailoa mai. Ia wa mūnei afa. Ia mani fo i afa wai mūe whailoa mai ai le. Le nā mepa le wasut. Afa a ingali. Ioe. A ka vai e kulai fo linga o afa lai saulunga langa profile. Oka. O koe ngā fōri ngā ia e waweanga pe. O koe ngā mōri ia e waweanga. E ngā singangi maadi e mai a savili fo i le leo ngā le. I le whanungolongo fo i mamana mana mais. Ia ai pe e ilo man mōri afa.
le ngata le pe le mori a fa a le pe au ta wala ia a tonu wa mau ai foi a fa le nganga tu fa le lofa ia wa o le melo fai mai nei ia le se lofa le nga no mi ngala se le lofa le tu fa o le lofa Yesu e tu fa ai le o lo lofa wa lo lofa me na tu fa pito mera le afa se ta tona ya wa malam ne ta tu fa le lofa Yesu le ta tu fa mtarina ia o le fiong pa ia le tu le di po telefo e le se lofa ses ia o te mata o le lofa le tu na vatu ya wa le lofa Yesu ia e le fa manglo ina o sa isa o fa fi ia le wale pe la sonking le ada are ka fa ya le pe la nyanga up le la pe la be se mta ya mai sa vi ingo le tu ta e vai ai foi o nei tai ao
Whaminute ua te ainei le tu lai valo i sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua na langina le au whaipese le sino le file mu. Ia whaitalia lava le pule iana mea. I whaikali alfa i malu kai au ia ianga malu kai au. E le se mea vevesi mai ei fuana langi ia pe ale pia whaafonga i le fionga pa ia le atua. O le finangano o le faletua ia so vale whaalava au. Whaafitai mo le whaamalosi whaaleanganga i lau fionga tapa au whaasina to le afoa. Ma lor sa ili a wā lava lo tātou soifua. Ma le ola e ao ai. E ao ai ai whaapoto ai fo ili. A mi o tonua le atua, Lord bless. Ia whaalua keaura o kele anga Blue Heart. Ia lango ina pea le tātou malutai au. Ia le atua. Ia o lea ia fo i se wako kele a le au mori pepe ia. Ala me wa te umpe la to mori o le whamatala le. Wako kele a le au mori pepe ia. Whai mei ia lesi mori pe le wo au. Whai mai. Te le fua ele te va le atunu. Oi, aya. O me la le te fai atu te le fua. Fa kuri le. A fai akula o le milionga ai o mai le lua tolu le se milionga. Ala le o lau pepelo mal vale o lau. Ai a fai atu ia le fiong pa ia le atu e ku le pepelo. Ai fa me ke pepelo. E fai feo soi ni golfua. Yo e feo soi ni golfua e. O lunga lava e mamai malo. No wingo nei tangata. Ai a o la tau ia o langa. Fia whawhanga i mea pepelo. E matani fai wo msa no le fianga te te siri. Kua pe wo. E wo wa make. Watu langa na le nei. E se le fia atama mai mal fia atama mai le fianga pa ia le tua. E oro i lunga tufa le lofa na. A fai a kua le fai mai ia koe fo i lo urua ia lofa. Fo i lo urua ia lofa. Ia longa e se o lofa la ko mo fo fa pena. Ngal po nga le me o le peol moli. Ia a maka pepe moli. Tan wai le wa mafuta mai le ata noal te sai lunga tato wala ata. Lunga tato wala laina. Wale maua fo ia folinga fia. Ia ma le tau sa fia, ma fatamali o le fionga le ata noal te sa. Ia ai le nganga whaaloalo te whawhiloa ia te foi. I le aso lona lua tatou pokalame o le nei tausanga luafe lua tolu. Le aso whao te Januari luafe lua tolu. Fionga le ata noal te sa Crichton. Ma lo lava le soifua manuia. Ma lo le folau. Ma lo fo le tautua tunu. Ia ai o te whanongolonga tu fo ia o lo ia iso ma lo a watu New Zealand. No inga ua mamafa fo i le pocket a kakama. O te whawhiloa ia tuai la i le tamani i fo ia Neville Brown. Neville Fonty Brown. Ia Neville Fonty Brown. Ia o lo mafuta masiona uso le ata noa te sa. Ia i ma lo lava le soifua manuia le nei tai au. Ma lo fo i le malanga manguia se i whai akula i ngai launga. Le malanga manuia i le lato i le ea, ma le lato i le ala, e whaingata fo i le fionga le tupu. Ia, ma lo so i fua ta noama, papea fo i sio uso ia Neville Fonty Brown. Ia, ma lo, pa tailava ainu i le whaseloa ai mātango fie fo i le nei tae au i ai le lofa malanga le leo le tātou tapau i langi i le na pule whātoifua ia leo tai mai ai ia outou soifua ia o so mātou ola ia o tātou toi whatapa ia i fo i lunga o pe au le ea ia e ala le tātou polkalame ia i le tae au le aso lua o le aso lulu ia mane aso tofi o le aso tonai mane aso sa ioi ia whaatai nei tae au ai no te ona e sa noa ia ai mo o te whamalulu atu o leo e whaaleang kuma ke e sau nevo mantolu atu ia leo ia mantou e ile ia malo ia leo tau lumai ia le la ngufa koe lo ia ngufa lo la o e ngafa o e mau malo ia le la u la ngore wa masa le polkalami ia e whaatai nei fo tae au mantango fie o tātou lau lua fisira whaiai.
ia e whaatalofa atu i le paia o tātou tamam tina mātutua ia o le loa o le tātou o tunu i o na tupu mo na tamali ia le upenga launga ia e le ngata i leo le tua matausi ia ma le lautele o le tātou o tunu i so sa tafa o le nei lalang o te whaatalofa atu foi ia i lātou o lo maua mai le tātou prokalame ia i lunga i upenga te whailangi le YouTube ia ma le api o fōninga i le whaititia, le whaatai le tua o tātou i mai le nei tai au. Ia ai whaamalo atu le soifua, ia ma le langi mama i o tātou wheloa i ei fōi. Ia i le tātou prokalame, ia i le tai au, ma le tai au e peo na masan iei, peo na e fōi ma tai au nei. Ai no tole fō. Ia, ma lo fōi le soifua ma langi mada tanoa te sa, ia le fōi na mo pide to te whaatasi ma pina le nevo Funti Brown ia se uso foi fascino i lo fionga le tata norte sa ia ona le ioe a Sofia sei lo tu toina ia le foi na fa no tu no si fonga tanu mai ar covid na pro kai foi se tare fa pito lo fa pena na fa manevo ia fa pena o que na singa ni meu show ma tu na fa pena ia te no po se me fa pena to malanga tu ile le sunga ya nevo pe amata foi to fatino nan taleni ada tanua oni musu mai ai no ya sa no mai tanua ia fa taia to le fo ile o so ya vala o mai a se au ai vai aso no sei mo ai tu ne ko mai tanua o le ai e fai le shauta la o lo wa fafini e o ke ro ku ngai i Samoa ia e fai longa i lo wasfana o lima tau sanga ia la o ke la kula ile me alo fa sho wa finye le make le mo ke wa ia ole tu langa la mane ho ne ya no wa felo ia wa mana tua ia last time pole lua fe se fulu maleiva ia wa mata na vivela mai el covid ia ole nai to mo se fe se felo inga ia pita ia ne ia le alofa malang le yo le tua ia le foi o tato to fe asi ia nai ia ainga ma o uso ma so fa fin ia le un fai no to mo le ne ia no sa o ma tongo fie pe ona ia fo ia le ia ne to sanga fai un le ne to sanga ia il va o ma tua ia fe asi ina ia lo fai nei e wale lo fa malang le yo le tua ai no uma tole fo ele tulanga le teleo o a fo yo fale tonu ya sa fe ngai pe male male soifuanga i le aso le tausanga male tausanga e a pe ya ne ya le wa au mai le nei la ma ngo fie lo tato matai le lang i un fai fo yo na toe fe lo ya inga e pe yo na sa ya le sa ya ia il feo inga le va o tunu ia a o le tulanga na ia matua ia e uso e tu fa fine ia fa na sale no fai na fe sia ia ona ole fa mai le covid ia pe ia le ua te sala e tua le avano ia le tato fa taile na ile tua e se tau peo na tātou tuli vai ia ma ave le whaatai le tua ia ona o le nei fo ia no ta ua ma le mātongo fie ia le fo iwa te toi feilo ia inga kilo na ia ile a fo ile le sa ua wakuanga po ni manava le piki mai ia so ia o le makuako tele o le malanga le nga sau le nga sau e oso mai sau yo kilani sau i pe po i fiti e sa fa pe ala ia e pe taian ia pe nga le tolu i tulale na fa tali i fiti ona sau e lo le malanga fa wa mai le si va ale Fiji Airways o le mela le o te no fa mo ma fa ia awale le famsa langa le mele na sawa na pore va le nga le na sawa ia lo uso na po mai au kilan na le sawa drop le a foi le ia la to ia na mai ia ai le liu le va le ko foi ia tu Australia fa mai ola foi fatta ni mai le to te le passe se Samoa e a foi na fatta ni le ola to ia tu foi men va le na me passe se Samoa nga foi e o mai o le famsa langa la tele o turisi
te lo tu risi foi le pa langi no mai ana po de vale le pe kai an na no fo mai fit na no fo mai fit ai pe na le to pa langi le no vai ana po fai nga malanga le sa mai fit ana po to no mai sa mo nei ia te lo ai na o le wa lula ko le singa tu risi fit la to talon tatala ia le me sa wa o la ia la to vale ia tolu ia fai nga malanga le na mai tu mai o kilan o i fiti ia le lang sa welo le fai nga malanga le tolu mai o te el tasil pona po mai o ia ko mai o i fiti le tuli o laura ki kilo e o ui se o mo kwa lu kupe ia fo ia vale le fiti ia ele to te le o tanga to le tanto o tunu ia no fale mo ma fo ele sa lo sanga fo ele ale fionga ia le sunga ia tu le epa mo le malo e se tau na to fo i fai le vale ale tanto o tunu awal mea kasia le penga le tolu tu la le no ia o mana vale le na po le me manina o le makua ko keleo o tangata Samoa na malanga mai oso mai lai fiti o lona winga ia le ave o mala e foi fiti ia tupe o le nei foi asina ia le maka fua ka ko me mata fua tanto e la le ia wai o yo ina la uia ana po awai le ngata foi la ona po la mai tau ia mala o moli mau ia o le wale fai mai o aso umai e fai ia le mele a fix vale le fix ale saua mai o kilangi ku pa se ko anu o skalia ko sau ko ku pa se ia uma ko anu ia foi o kilangi ia longo winga o ia le uma ko o kupe la vai le malo fix ile tato tino ia fo ia la ia uma to ia lango ina fo ia le finau mai nei le tai ole o le tuanga i le sunga ia tu le epa e tau ona to e fa wow ia fai nga malanga nei we should have is a sau ona ia ta to le nga ho le pride okay mixa i me fai alo tunu o te mixa ma o me fai alo tunu ia fa pela le fa ngale vale le fiti foi le foi fela o ia passa se ngai mai nei samo that's where pa wa na le tupu i fo o le nganga o le fa no no ta silo pesa ngai luma ile ngai luma na pa wa le o le mea na fa ia le tonu o ko e fa le langa o le vale le ale HRPP la piso me ile dio ku le ole fa o sa no atatno se fa ke ku lava nanga le mate fa longo ku le maru le tunu ia ole me alofa ole alo fina le o nevo fonti brown ia le la o fetau ile mo le tu le nei tai au ole alofa e fa pena na tu fa le alofa ile la so to ile asfa na wale si o so ya nevo e fa manuia tu ila na asfa nga ia mnanta fa ngai Samoa i melo e fa mo tu ai Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Nemo Forty Brown Happy birthday to you Manuia no wasofana Manuia no wasofana Manuia no wasofana Never Forty Brown Manuia no wasofana Hip 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 one more hip hip Olha, fala na na de deixa me alo faz lá foto bom devo. Mo lava da piscina e a mata ele tá tu maftanga de nei taiau. Fa ali ele no funcionalo. Ia fa pena uma tato a boa le no fare fa me Yesu. Tu fato
e ua taofia le ua saunoa tatanoa atu se tulaga na mea tonu ana e mafua ai ona mafua ai ona tatou tetee le faiga malo nei o leleai o se latou tofā mamao ngalo lelei faiga malo e uma lo le koviti toe fia foʻi uma tagata le latou atunuu matuai ngalo leai ma se mafaufau po se tofā mamao i ai e finale e leai foʻi se agaga finale atu o sisitu mo kuanga nga ua ako a fai ai o tatou faiga malo le amata mai le tamaitaʻi palemia e o ana minista e leai se mafaufau po se mea paʻepaʻi le tonu o le mafaufau latou te iloa ai fika Samoa mo lisi tausaga po lisi lua tausaga e matuale ia ma se mea lo ingano atu faiga malo le tonu matuale ai ia ma se latou mafaufau i mea faapenei e la laua ua savavali ai fiki i luga fai ai o le tatou malo ma kauvalea atu ai ma tagata popoto o le atunuu lea na ua sauna tonu e le fioga le taʻitaʻi sili uala ia o milionga ia Samoa lua ave fiti ai sea ona o leleai o se mafaufau tonu le misika le na faia fufuanga le suga ia olo toane ai ama se mea o lona mafaufau na o tala pe pelo lava ia le lau faafoga le malo le atunuu o le alofa na lena manaʻo le atua ma le taeao nei e tufa o fe lau tufa ia lau tufa i fiki ia wa ai ngai fiki le alofa na le talanoa le fioga le taʻitaʻisili atu le epa a le foi le tau mai nei tagata e tau faamolemole oso lunga le fua oso lunga e fai masini au kama i faasoga le fioga paia le atua ia se vavai tagata pe faapeʻi le alofa ana ia te oe ana le tautala to le fua le faali atu le alofa to le fua e le se faavalea me le faia to le fua o le faavalea me le faia laudi o le mena tau atou fia tatanoa me tau faavalea to le matamata le suga ia lauli i luga le na o lauli ia le minista le ua vaai ai ua tuuloga lima luga le tusi paia le afioga paia le atua le tautala i tatou taeauma lava tuu ai le lima o lauli ma kau kou pepelo o kou uma lai o soo lauli o e fai le kou akua ko ngei a ioe ua ki ngā le kou kala pepelo ia ako kala ngoa mai milionga le lengi milionga ala la fai ya ngai milionga o le manu makaka pele le uro ngai kaka tatanoa eno Malo, ia, tanoa, ia, malo fo i montala matango fie wa. Mai fo o te manatua ina lava a o le i whaia le whai unga muri muri a. Whai ngā malo le tūla i mai nei, ata tanoa te sa matua tatalo lava le fionga te taisili atu i la epa, tau alofa, au mai le vaalele. Ia lea laua hua fua mai. Ma fua umai a mea uma ia ona o le loto i le mama. E matauria fo ile na mai tatou va fo ile a tanoa ia le ana tau wa o lo markoro pai i o le me mai ele va ai vange ese le ngona e ku ele ngona o ona o loto la vai le mama o le a faila loto le mama a wale se va ia ele manuia le mama lo le atunu o la fai ngofie la to wala ngala fe wa i tu pele atunu ia ale mamadu ale atunu ia le ala wa matana mali li utanga tole atunu ona ile afford le ele la vatia le tau o fala au fa metonga ta ia ona le ia se vale yo ana mafaina la to ta fiele va ta fila vai nu le bota to va vai nei le temi la vero le vale o sala fai va tu le lo for le HPP fe va me o le lo for le HPP a fe se lo for fast le se me le ai am se me o se vale le se me a tonu tatou fataletali ia e toe mau se tatou vaa pe a toe foʻi ma le HPP e tatanoa ia le o le sulaga lava lenā se le sagata le tatou atunuu so le fo le te salanoa iai o lea e asiasi mai i Samoa ia o le faamatalaga le o fai o le popole tele o latou lea ia pe foʻi na avatu foʻi le asoanana ia e tulanolo iai le tatou tamaoaiga o le lava o lo agaʻi tua ia le o lo agaʻi tua ia le tulaga foi le lo tupe faagaio iai ia le tatou atunuu i lona tamaoaiga mai lea tausaga i lea tausaga e felea le faaletonu lea o loo iai
o le popolenga la fo ia I lātou nei na polenga o lātou nei o le alava active le malo fo I lele mo le o iai o ni whainga fo I lele te tauna tau mawhai ai tau mawhai una ia le atu na le tātou o tunu ia mai whaapea fo I lele o na mauaise leni al tātou o tunu ma tātou toi fo iai ia ale kemi ai le tula mai le fa mai le nei le covid ia ato ai foi mali mi sela I lumas e te le ale in action ne ia I tau mo faia ia ni fainga foi le una ia ia le tamao a ingo tato o tunu ia ale tulanga le na leo ia o lewa afa ia le tau sanga lona lua o le paia inga lewa afa wa le toi ono masina ia ai le o ia ni ngaru na tele wan me monia hoi le o lo tilo ia le tupe sa fanga yo ia le malo Samoa le tupe sa fanga yo ma fai pe ati na ina ia mau ai pe na ruenga ia mau ai pe to tongi matulanga uma fa pena wale wa vai la le vaenga le la tatu te ai le Amazona tatu tilo I fa le tonu Samoa ingo Samoa tatu tilo la I le fa le tonu Samoa ingo Samoa ia na tu lai mai lo le tulanga popole pe fa pe I le tatu tunu le fa pe tua o tupe mo le Samoa ingo Samoa ona o lea ele o foi na le ati na ne o le tourist wa le ati na ne o le tourist pe la o piti pe ono tau mo wa alu le ako ia wa alu le ako ia foi ia le ati na o tourist ia fiti ia le ma wa tu ia alu fa ko mo mai ngai ka ko lima po nga pe ngai o mai ia sias mai ia ile tanto tunu wa le terminal ne o le apo o le fale tonu o le tamao ainga o le lalolangi a toa fiai ma le Pasifika ia matatou I Samoa nei e ta sau o na iai se me hoi le kapea a pe te sau e si mai Samoa le terminal nei ia lua po maupua ia a hoi lima po te tongi ke lel na fa mama avenga mo turisi lo ase si mai because o lea sanga ia tanga o me mo mai ele tio le mawai la uai ia so nei fitu mawai mai foi le male accommodation ia so nei fitu ia so ani tanga to tongio la to pase se o mai Samoa o se ngai tio so le tu ina ia au ke longa ia ole senga sana mo mai pisinisio frontari malo le tanto tunu ia ole fainga tale na le waka ko ese mai la vai ile covid male misela ia ele ma faila o ule ona pisinisio ele o faio no usau lunga ko faina ni ngati o so le va pe ai tongia ia so e tolu ai no fofu ai ia so ai a fo tongia so e a fo I fa pe lima ia no fo ia so lua pe to ia tu langa na sa un tilo ia ile taimile nei but it has to something it has to be done ai mauti no I fa to sina mai ai tanga tata fa mai mo mai fa awal tu langa na ta una ia le no fo ama ma foi male ma fa mo pe so ni mai ia le apo ile tu armele o le meo la tina nei o le tina nei fai le to fa tala ia ale sangata ona le tina ia mi se foi le malo o una ia pisinisi ina ia o mawai se tamao ainga le mo tato o tunu to le forma no Malo le sau noa e lau fionga le ata noa au le itali atu lato le afua ia o le fia momoli atu ia lo faanga o siamani to filau mo siana wo o fonoti nevo e o fai mai an fotoa ia ilona aso soifua ia mfai atu ia fonoti nevo fai le leio na la itaia I le vevela whaafitai ia o lo faanga na mai a siamani to filau kai lava
Ia, o le mo di mai a lo faanga le tatou wasenga i le fina le fionga ia fonti nevo ia o fina no nevo foi pen lau si le fia ai ia nga le mai atu o tau lau ngā tu ia ai nu fo i o le ele o lola i nu o nevo foi no fotoro o ia foi no fotoro ia lo tau lau ngā tu le tau vavau ai umalo male mo tau ia ato no se to o fai unga le tatou pokalame o le tūlanga ne wai sau noa ia tata noa. E le nei foi ana si la fia le mamano le tunua tātou whaasoa foi. E manatu le tātou whai ngā mālo le iei nei e pupu una mawhauwhau. Si ni whapenga pupu una mawhauwhau. I wai lewa tātou loa nei le milion ngea o fiti ma le tele o tupe fiti ona o le tete leo whai ai o tangata i e whafuenga le tunu o fiti. Le tātou whai ngā mālo le nei le mistare le ke vinga tu iai. O le mea lea o le lehai o se tō whāma mau. Ne ai ma se mea tō whāma mau e sila iai. Tātou te noa umma pia whapē tupu se mea whinga ni whawhenga le umma ngilanka kāra sa ke wakuna le sau o le tunu tonu. Le ai ma se mea. Anana ndo le nei lawa le whionga le te sila tu le epa. Le lawa tupu mai. Tupu mai. Ia ma le mwhaina sua se wālele. Ia o le anisi teimi tō sua e wālele tō e fia. Tō e lua tau sanga i e tutoi. E longa winga e fina le fufu e se valele. E ana una se tupe. Le ana wa mana na o nei e ave tangata fina le e ta ofi tangata fina renga ata tanoa. A le siri na o hatu no umalava e fai mafau. E si I lor tau se fuanga, si I tau o loa, si I foi marta tongi tangata. O hatu no umana, hatu no e fina le ei tangata ata mamai I mea ka ua whinga lea mo le tamao ainga lea tunu. E si I noa le tamao ainga, si I kau o me kongo whalo loa, e si I fui ko kongi o ngaka whinga renga. Ngā o le pau ngei o le whinga mālo. Ioe, e si I kau o loa, si I kau o soifuanga. Ioe, ai si I o koe mako kongi o la ko ave ka vale al mālo. Ai si foi si e lunga la kwa sufi ku la ku alu ngal ko sum mar fafe. O ko kongi ngai ka ngaka lau kere. O la na vai ku mau. O te sili da tata noa. A manga nga ola e finga le he ue la ko ngaruenga le leo malo. Ma maua la ko kupe ke kele mai ne malo. Ai wifo le kungu e wha polonga mai e whai mea manga nga o hai. Ai le si ia ko kongi le kungu. O le fesiri, o lai, mai mau peang whapea, mai la ka ko ia le whaaslinga pāloka mai o mai loka koe whaakingo le melea, ai o le HRPP o e whafo le, I mei o ngā renga whawai kemi. Wana mena wa kupungei, o whai wa ame la ko ngā renga le nei, ma ko kongi la ko ave ka vale, ma ko kangaka le nei, kangaka o la ko ai nei ko kongo mea manga o ai. O ka fio leo le mamaro le kungu, ai le si I nunga ko kongi o tangata ata tanoa. Wa le ka ke pisa lava, ai le mena e misi. Si I nunga ko kongi o kangaka pe whape o si I nunga soifuanga. Le mea ngā koe whai ngoa ai, o le whai ngā mano e pupu ura mawhauwhau. E le umi. Nea la awha makana aku na I a ka ko manu kai au, mai le whia o le atua mo tātou natu whananganga. Kufa le alofa, share le alofa. E le sa walofa, o Yesu, si aku Yesu, nongo winga. Ma fau le lei, si nongo ko kongi a kangaka. Ma awan kuria kangaka le finga le mga venga. Mena le lewa vai ngei, sorry. Anga o ye ko kongo le whainga malo, le wale vanga o wha mawai au atanoa. E le fi kuolo o ngoe kongo se whainga malo e finga le mange fo in whaasoa le finga fo kai siri. Se kam whai o mwha ko mawhau. Ko so nai o ele whangana ko mawhauwhau, pero talanga data noa. Ia wa e kake whiu e whaasoa ngai aso, e kasia le aunga. E le o mana manama le whainga malo lea, e le whainga o le kūlanga ka o le kamau ainga. Ia, o aida pānangi e whia sau I whinga le I Samoa, le ngaka kaunga kā o pāsese, kaunga kā kamawhkanga, kaunga kā hoteo, kaunga kā wa si I lunga. O aina pānangi e whia sau. Ia, aia se pānangi whinga le wa. Whauruinga na ngangpa, ia aruro Samoa e. Ia aruro I Samoa. Aru ke reo pānangi.
le ai ma se si o mai e kungu o lo fa penganga fair ku fa inga la ko ka ma ai pe le kali aku nga ta no ma kuwa ia le fo inga ka ko kala ngoa fila so ngafi ia ka ko mi skale nga la ko ile ka aba le fu le ba le empenness e la ko o i New Zealand yo so a fa ye mongi nge ya ka va ai so le mo kuwa maka o kia fo le ko inga pe asia atano asia o le ke a po le mea e le anga ulo kanga ya wa ka kingo ko ko tai mo ka kilo ye me fa pe nei o la wa na mana tu o le o ya yo se ele o ye se ke a fo ile tana so longo o le tamao ai ngole tato tino ia o le tau le soi kuanga i le tato tino and lon o mo le tulanga fo ile ya no fa ui no fa o lai le ya ui ela me la ko le fo iskanga uso ata ngata o le atu o ale pai o le me le ya ai o le fai fo le me le fo les e tulanga fo le se pe o tulanga le nai le tantanga ia le tei le nei ia pe o le fautuanga silia ia mana tua po aina avati ya te oile ava noa le na ua aviai oe ma minsta ua aviai oe ma faipule ia e mana tua le lei o ai na avatua le ava noa le na ya te oe i o tato uma tangata pālota tangata pālota e fai ele tato filifilin ai o le mea te tau ana o le wha to le fo tilo o le foi le manato le tanto vai na fa ku fai le mele tanto tilo pele mo au pele mo sanga tapa lo to lo tu malo pele mo le tu nu ato e ta taua o na fai ona e tilo ma fai lau fai ma tonu ma lau fai na tau i mata upu fa pe nei awa te la mona wa na tu lai mo fo tu lai mo e self mai la ulo kuma lo o tu mai o te fai al mele mo to o ke fai al mele o ke fa ma ongi a ke o ko tole ai nga le mo ala mo tofu ma kwa le ai ma se popole la vai i tangata na palo kai ko kongole ole ka pe nesa male fai nga malo le ai ma se toi popoli pa kwa ko ma kua foi va nga pe ko ongo ma singa fai le si fai nga palo ia na no le awa yo ma e te tonu o le sa o le ala va ia le lo itu malo ia ile di ma tau sanga le ma va wa pe e tau na fai na le a po se tu langa po le ia lo ai ilo va o oe palo ainga o oe matai ale pa po tonga matai o le nu yo sa lo le lo tu malo sau lo tu malo ia nai va ai ale le tu nu because regardless it's a tau so se fai nga malo it's a tau na tilo ma va ai le i chamata pa loto lo watu ave ia le fa mo i me ai le ave fa mo ya o ma tangata ho ile o lo va nga fa ku fai ia po tangata ho i lai ho e pa loto ya te oi wa na pa wale o le ia la to angala ave se de ni ai mo tangata ia pa loto ya te oi ia o le so lo to ho ile ave se ni male ma tangata pa loto le tunu le anga o le pa lokan va nga le mo ko ke lo le ya le pa lokan va nga le ya ia la me la o to songi foi so those are the attitudes ale tato tunu it's a taua on avis it's a tau on avis ma fau lo ainga ma fau lo nu ma fau lo tu malo ai miso lo tunu to le forma ai no moi nei tua manino le leia le fa manga lo fionga le tata no te sa le o fa mai le fa men matu vasenga fa mai la wa fionga to le fo
la sanguanga sunga ia Felice Matavale. Lo whiunga tole fua. O lai o le whainga māloa le whaas. E kuu ia la ko mawhau whau le la ko whale. Se ka ke fia a ia. Ua kakau o ese. Kakau ngā aru se solo ke e. E a vese, o ese ni ka ngaka. Ua umani mo mea ka le māngai o le porkiki. Ua umani mo le māngai o le whikongi ai o whinga le au whai ko whā tangata whai porkiki e manguia i retu nu. A mea lewa kula i menge, sole. O kako wheto ai e ringi porkiki kau ngō menge. Menge ka o loko leanga. O nea wa kako waku ngua atatanua. Ngā kako mai ai ko kongu i le sori whaavahe sori kura fongu. Wa whai lava sori. Ai whapea fweli a whai aku ria sori whaavahe sori kura fongu. Ai maroro i ka ngakari. E o whanei ka ngakai e whio soi mai lungo pokalame. Pena na veke aku i eikore a fua mai nu ma. Malo whiunga. I pi whinga ngā mai whaari mai ai le lako loko leanga. O le mea le whia e whai mai o. Kako kalangua mer kau whaavalea. Sole. A e poko le kuspaia. Oso lunga le fua. O lunga e kako ke kalangua. A e poko lai me whaaporkiki. Oso lunga le fua. E le wha pe kau wanu fua i ko kongo le pale menga e whaani mai lau poko e porkiki. Oso lunga le fua wha makala mai lau waka mai si wamaita ngaka pe wha pe i le levonga ke iai. O le mea nā le tupu nei a tātou. Awar ka alo le kingo. Ka alo le polo. Kako ka alo le polo. Wai ka alo lo le kingo. Ngai lo lewa le mawhaia se mea. Ia osa maina le kingo tole fua. Le au ke le kingo tole fua. Oso oi e ka alo le polo. Ai loa le leilo porkiki ma le leio mawhauwhaunga mai le lei. Alo e whai mai singa uka mai polo kalame. Wha makala mai eilo si la fia. O le mea lewa tupu nei. Mai la oi ata noa le RTRA le tato pisa i fo ia. Ia, o le wasau nei, e le eo e keke, yo e. Ao lato folanga, e make mai le kongu a besi. Make mai le kongu, kura fongo mai ia. E lewa, se mai nei ka ngaka o le SSAG. E le kelo le pepelo. Le lewa kako wawai ngei, whawhalisi pepelo, nungonisi pepelo. E aka whai aku foi la o le angasala, e le fia foi, a whea ko le pepelo. Ali fifia, o le si pule asu ia i mana mala mai kanga kange. Mena lea, lea foi koe le fola foi la auli i ngei mau pepelo. Yo e, a ki ngang whanonga kula haude de ngi milionga e fola ngi milionga, sole. Sole no waka o kurka ko mau ko sa movi ngo le kua. So ye koe fola nga milionga. Le la umarko keimi le ngi milionga. Menga ka whavalea atanoa. Whapea o ko ngi porki ki manga ia ngā mea. Ele ai, wa mangi al porkiki au pe wa. Maka ngal porkiki au ko. Ia pe le kari aku ngā atatanua i ngai mea ngā wā. Kau i fwoi mawha whau nge kem. Ia, malo. Le se ngā atatanua ma. Ma le si mala nā. I fia e kolosia. Ele au wala i talano le. Falela e api ele au tufunga. Ki ngā le ngi lavi ele a ingai. Ai whai mei ale mana. Halu! O ele se ia kau whanongolongo mai a kamala o kufunga o le mala le mea le wa kolosi malu. Ko oso i wholo o le mala ile si fo i tae au ngā. Ele ilo ala le mala la wa mai lavi ele a ingai. Leo wa ke ila wa le mala le whanongo mai no. Alu, ai oso mai lo malavi ele a ingai anga. Le api ele o kufunga whai mai lo mana. Alu! Padol fa i o le leo. E le mea langa. Po le ailo ni miliona tu ina tu tau lima. Ia e o solo fa i si mese se. Yo ia, pio tu langa na o tato tatanoa i ngā menga whawai keimi. Ia me se fui tu langa ia o te tupu mai tato pinale tama ainga tato tuno i tangata finale o no whapenana whai malanga atu. E ui fui fiti no nofo ai o atu i Samoa i atu e mama ai atu le pāpā kuku i o waalele a fiki o ngō kāku ka ngaka. Ia, o whape mea fiki. Mawe kāku ngai o inga manguari koe kumai kule epa wai kumai fi kule epa le koe mongi manguia kāku ke maua. Longo minga lai whai ngoa e whai ngā maro fiki kāku whai ngā maro ke mingi. O lai ka mo e ai fiki dungo whai ai o kāku wāanga. Karo sia o whingale ia whika ima mai roa whai se mea sao.
Ya, li mea kua wa ku fere dei o. E se I koe kala ngoa kua ata tanoa le mene. Ora ere sa o le mene. Ko sanga ana mai e fia me wa mai le kupe fi nga le o langa si nga mai ai. Ai koe whanonga kulisi ni uso koe sauwha pia mai o lo malanga ka mai ka e whainanga launga le koa Samoa. Ora ere sa o ngā mea. Le ole tulanga le na wai ole solua ele na vai son se mai tinai le na ta sanga ina I se so sonia le malo ia e si mai ai le afionga se mai tai pare mia ia inusila o no sona nga se ko le wa tulanga wa ia le tulanga tinga ina le la wo mo na pai de tonu ia ole ave le ono sua fea ta la pata se malanga along alam ile e masanyana avi malanga fa pene le ai ono ate tala ono ate tala ia e taila ole manatu lau telea ole o malanga tama tai le o malanga tama tai palmia au o me uma fa pene na la foi ona fa ma nia le seleni ona ole tu langa foi le fa tope tope o e mana o mia va se so animole mo le fionga le mai tai pa mia pe tai ani ele o uma na approve ia ele malanga wala o ele les fali le sala unga I lo ho ile male felo inga le male man Samoa felo inga le male man Samoa male to Samoa male to Samoa ia le na fai lo le man tu fanga tu tele lima sala lua na me wa ya wa le fasil silanga la uli pa mai le sa no nga uli wa ave ya le ma ave ni milion ka la mo le yungi la kapi a Samoa ya le foi wo na ave ma le lima se la wa fe fo ile mo le au le to Samoa and that's exactly what was said I tell one ma wo mo le ne pe on sa lo tu le pa ele milion ka la nga le ngo sala wa fetala ya wa sort out plan melinga ya ele ai se tu pe fo ele se lima sala wa fenga ver ko Samoa le la fa tato fa longo ye ma fa fonga ye ile a so fa rele le na te atu nei le ko fa longo ila le atu nu ile sa o no tau lo no winga ele fa ma oni ya le fionga ile le telefono le tuangai awa e tele le mea le a kore kupele nga ave le yungi la kapia Samoa le afu wale na famaya e miliona talare wa ave le ako ile la ka au la kapia le tunu o le liki sa o le au la kapia liki to Samoa le wa ma ave le lima sala wa fetala ia le la pe ona sa lo ia le fiongo vo ile ya sua fa fo wina sua foi le Palestine la kapidi ki Samoa ia le ai awale na mawale lua se lau mono ono se fu wa fe sa laile le geofoni le sa awa ya le official le la kapidi ki Samoa ia male manisi tu pesa la foi natu ele ala nei lo ai ele ia vene tu pe ai foi ya ele ise di masala wa fe mai le malo mo le to Samoa ale la fatwa fa ye me alo fa ai foi si mel vai aso no te atu nei ia ngara ka lima fe sala ale ko ele ale tamtano lima fe sala lo no winga ele kai foi na ko le lima sala wa fe le sa no ye la ul wa tango fa kele la le luas fulu valu de lima ya como waila i o le menga se la wa fe fast food yo se la wa fe se la wa fe fast food yo se la fast food ile yo tu langa le na foi le se le ni ya na e ka se la la make o ile fa ma oni la le songa ile prestene ole vanga pa po fa ile fast o mea tonu ala ia foi tole ko manu ai manu I upo fai ala wa enga pa upo fai e ta taua ona pa finga luenga ia se tangata fo ile ai aluatu e masanyo na se lo ai male media
e sa tau ona tau tala ona avea le tangata le nā masui so upole o le vanga wha upo whai. E sa atia ia le mea ne o le feo soia tu pea o taitai o le vanga wha upo whai le toa. Ia ma whai ala tau whaasala launga te leo mea e le sa o ma le moni leo lo whai I lunga o a koe upenga ta whailangi. I pokalame ho ia le lango ina ia le vanga wha upo whai le wha tua I le tua sa mo tas. Ia o tu langa le na whale tonu na leo lo iai. Ia le media council sa mo e tau na whaasa oa. E le se meo whai. Na e mo whango whare media council sa mo. Wa ngai ave I mata upo wha pene. O le whai o li poti le sa o hoi le matu I lungo le ea. Ma whaasa sei na ia le whaponga mai le atunu. Consequences malawa na whale tonu wha pene ia tole a wha. O kako alulol me whonga le kako le ropo o whele me sa o whele me le sa. I tu tonu o le tātou atunu. A whaila kako le tu ainga le na tole a wha. Lono winga, wa makwale a yala masa patu tuanga o tangasa. I le whainga mā lo tūlei mai. E sa tau ona, e sa tau ai a tau ia. E sa tau a ona point sesi. E a luifo e a vea ma media communicator. You know, ale whainga mā lo. E sa tia tua ia li ni sta. Ia wai e sa tau ona sa tia tua ia le vaenga le na. A iei foi se whaasala langua. E sa tau ona e se foi. Ia sanata e deal ma le media. Ele ia se whaana potonga tole foi le lalo langi li nei. Ele iai le media unit. O media unit la o la toula so te dissemination disseminatinga. Ia whamatalanga sao. I mea o lo pa a ngā pāsi ai ele vanga whaapu whai. Ai le se tau ona tu iai se tangata hoi le to tonu le vanga whaapu whai. Ma tau la I o le media ngare ale a hoi ale vanga whaapu whai. Ia le sau e I ngā ke le o le misinformation nei o lo maua e a hoi sangata. O le si me silion na le whaamaon. O le mea hoi lele wa whai le pokalame I lunga o le po lunga le TV, po lunga le tio, po lunga le newspaper. Wa whai le pokalame. Na umale na whai o le pokalame o umana a watu uma whai whamatalanga ia moni ma whamatalanga le moni. O koe kūra I lalo le miri. A ka pēu ma ese me ia sa whai e me le moni. Ia le pokalame sa alu e kūra. E koe su e aku kore. Wa alu ese le a foi le kolse fulu mingu ke le pokalame. Ia ngai lo le ia lea. Ia la wa kipi. You know. Wa edit ese ia mea umana. O mea le te tau na whai. E mai o te le toi tau tala au I mea whapenai la u loi ai. Le anga o loi ai, I alo ma whanau o le tātou o tunu. Ia le to mai whai mai mea nei. E o le iai, o loi ai ala so le to mai whapitoa. A mana o e teu, ia sa tau talanga na whai, e ma whai na whai. A mana o hoi le edit, ia le me hoi nai ma whai na whai. Pat o le whamaoni la le na. O le whamaoni la le na o le edit ese o a foi o whaupunga ma whamatalanga. Ia ai o mai whonga, o koe kūlua. Ia whanongolongoi la sana tau, le whatua whanongolongoi. E lea ia mangi mea kau whaleanga o lua koi. Ia pō nena leo lo mafia I te mine nei I media whaasala lau o le tātou atunu uto le who. Moi ni lea tanoa. Wa mahasangi a tangata le angam tangata pepelo I ngā winga. E whairo se tangata se me whapena ia ngai loa lola I lea le mamaru. Kasi mea tanoa, o ke ko alawa le wai loa le mamaru le tunu. Wa to te whiu lawa o tau e whina mai ana matanga luafe sumalvalu. Lai e video le maoto sa movi ingo le tua. E mai fole mea. Pei ana o tau tino atua le teime sa whai e lau interview le unga le a me whina le TV, whina le lau sa moa I aso ia o le talanga msini me ese ato le fōwai nau e whaine mea o whea I lunga o pena whainangi wa kele mea whaalalangi. E le ei tangata tani noi mea whaale roto mangi mea e makwelea nganga o le tua te tonu lunga o pena whainangi. Wa tumu lo loa I mea whaalalangi. Le ala wai vai eta tanoa. Le ali fina ngalo le tua ngalo ke whainga renga. Mangua e 24 hours lava mea e ka wale swafa o le tua. E o ko kongo mea whaapor kiki. A vaku I ele swafa o le tua te tonu.
Le la ko vai ngi I le keimi ngi e fiu lava a ngalo ia te latou le whamisnonga le tua la whatani mai wai risi poka la me le whai nei pe le vina e sau nuai whirisi aso o na nganga me whai ana mea ke whai a koe e le haia masinga mawhau iai ngani pawa mena ka mawhau whinga se karo whai mo kwa ari I li vai o le koe ngaka ngalo ngai tangata wa e o aso mai aso kilo e la ko fanga fa pe aso mo ko avalea ko inga ka ko kupu mai edi e un ngalo ina ko fa mai sole e le ke le se piccolo valea yo e mai sole o ko inga le ka ko fanga o me e nga ka le au le anga le on ko avalea o me la nga le a fa e se fa ko pe me lunga pe al menos sa ngole fianga el professor fualo o te tautale lunga le pokalame o le mauta sa movi inga le tua e wha mauinga ai o le sōs ngā lo wha mauinga mai mea umo ke kaukala ai I lunga o lunga kulanga wha tangata alo ia e tusa fui I whai longa mo lunga mo le whiunga le professor Fualo o lea fui e tatano ai fui le whiunga le teite sili a tule epa o lan taunuanga fui nā e le engi mea ka kipia le pokalame le o le mauta sa movi inga le tua o le pokalame fui lea e ke kaukala a koa lava iei malo whaku a maia o ngā mawala ia lea ia mai nei me whapenga e le ngomi ngā kilo mai ngai whanga msole o lisi o le koe inga le kako whanga o le au leanga o loko leanga ri an moko a leanga whai o anga mea whairi le anan mea koe ave seikua ia me langa ke ngo whao ia mo koe mese o manu mor kusia le ola mea ia o le mea mo kusia a whain kou whaku o mai kako kakalangoa ko ke fiu e whai kala tole fua ma wha leanga tole fua e le ai ma se mea o whinga le o hango ko I tole fua paua mele mga o tole fua ia manguia le tunu ai nu alo o le saunoanga a so vale wha alawa o wha ngā ino tupen malo pe le toe tu mai a le isi whai ngā pālota ai whai e toe tu la I mai tu la epa ma le ita a pipi ia whai talia la tō matatongi uma e tā lafo nei tole a fua ia o tulanga na le tula I mai fina ngalo tangata ne ai e mana ia la le fina ngalo matafeo ra mota Hilton I mea la nei na e tatano mai ai lau fionga le ata no ti sa sai fo I mai tamau a inga I nei vai tai o le fionga ia matafeo ra mota Hilton sa fai ngaluenga mo I nei ia matou ni Australia I le ne social security le mai ai tupe a tangata ia le fai ngaluenga ma whanau tulang o ma whapena ia lea laua fai si leva na leo toi fai ngaluenga ai ia matawheo a lea laua fai ngaluenga nei le Bank le Commonwealth I nei Australia I nei a mātua I nei Sydney ana na fina ngalo na ia good morning manuia le whatalofa mai fo I le wha manuia mai fo I tau sanga fo ia tātou ia ele I o ina wa aisa moa pe a sau le onge mai lano na ia fina ngalo o atunu utetele nei o atunu utetele le taimi nei le wa mata ona tapena pena le vai mamao tapena pena le vai mamao le taimi e tau nu mai ai le onge ia ono e tele fa le tonu wo o lava fo I mo o tupe tului fo I o tului ia ma wai tupe wa matua leanga fai lava e a fia ai le tamau a inga ia mana ia fo I fina ngalo fionga ia matafeo le fa ngolongo ia mes fo le la bata ia o tato ia o fako anga mo lava me le ia mar fako anga kalo matau le fo I ata no tesa o tato nai Samoa e kele ufi kele kamu ai ni ma keki ave iai o le fale tonu le na ele fa pe ala e totolo ko nga kalo wa so ako o nga fa yaku le ile si vai ngor kalo a wonge ko va ve makua se u maku I nga ko fa so le a matua mai lava e pala e ona pala malea o le ala le winga o le mea esu ele le ma keki mo I fa fo ine au mai ai le talo au mai ai le tamu au mai ai le uru malfai ia le mea le ngai o le fola mai
Ia kalo fai male au vai. Se o le mea fai whakoanga uma, nga whanganga uma mai ai, fai whakoanga i le whapea e. Yo, Yeah. yo. Yeah. Ulau ke Yeah, peole. ya, sa no me, Yeah. sa no me, ya. Yeah, le te mana tua wa ve ale tu langa le wi ya. Le ho wi ya sa mo ne ya wa le te o le si ne le una. Ia ho le fai pa mo. Fai pa mo ma sa wo so ala i te dinga ma le fa lo ngo le va ngo le fai ko pa mo fa tau fa fo. Fai o to le ka ko ke lo uma. You have to meet a certain standard. E ma fai e ona matula ya tina e fa pe ni ko le ave fa tau fa fo. E fa tau fa fo le lo na ia le to o to le fu fa le le to le me le o fesi di hola na fesi di mai se ta se ta mali ya te no matala no ona le una so o nei me e fai nei me la wa ma kwa la vale le ya pa mo fo ile le ai fo ya ale fiona fo ile le tai mali fo le Charlie Westerland aliki ala ele wingo nei mea ala wanga kwa lava tape no fo ia le sunga ya Frankie Kai e le tende wa tina a nei fo i tamali o le lato o lo na ia le teni le nei ia le vaenga le na ia no mana tu ai fo i leo le tele o nisi ati na e sa fa ia le malo i laso fiu e su e po a fia e ole a mo ni mo e fa ka ia e mai kon ola e man ko ai e ka yenga yo yel fa mo ko na mo fa pena bueno le mentality ata to le ya e fa na luenga ile malo viene ese me que po le fu pa wale me o le mo si me o se o mo a vele e fa eso so sua mo ile so sa tu ina le attitude na le tu pu nei le santo tunu at least o le o te lo e awia e le ati na e mo ale fiona te mali e ma le sunga ya Frankie o le mato o mo no le e maka o kia le quality control na ye so tonu o arroyo o ati na e ya samali e tolu wa wina le fo ila so lo fa nga yo ya ti na e nei ya ai ti kilo ngila ya sanga e nei la ya fo ya ti na nei o mana tua e o mai ya tamai mo ko ile mai musila for example Frankie a mai tamai mo mai musila na to silelo le mo e o te me tu fo ai tu fo ma wai fo mo ai fa tau fresh eggs e fa tau ia fo i salmon uma foi na le nga le mo na ia na ona to fa fo ia toalea ia fa mate ia uma foi le na fai ona tu tanga pepa lo le ai la kula ki foi le ke fa ka wai ele te me ele se fa tau na fa pele o ma ngai foi se supo mo se uia wa ka wa pusa mo se mo se e fa ia le supo ona mo kwa na ngai ana o fa nga so longa wa tina ia atamali ia to lua ia o masaya la mo mo fa o winga la anu la pisi nisi la le malo o lo no winga fi o su e po a fela mo ise mo ave fatau mo vole o mai el te mi tu fu o le ngare o manga le pea i o so male i o la ko ai ele tu langa fa pena what I'm saying o le control ya fo ya le option te mali chale aliki male sunga ya frankia o le mo ile le control na ele a mingo le mo mai New Zealand o le teni e tau tu waifu a mo po le fa tau es fresh eggs ia ma te mi ho le wa le to ai le mo ai wa ave fo na le fa tau es mo fe na ilo ai ele ai ma se me o fa le ton
e masa me o fale tonu to ia sina e sa mali ia le so nga ia tu ia le tato malo ale ka ko ke lo le leia ka ele o le standard nga le ia ai liki mai foi ma mai foi ma le a foi le suma ia frank nela na o ese sena na e luo me ia si tupu tonu nei o ese stawa take into account ele nga to le fiona le minsta ia e fa pena fo ia le au fainga luenga mana o mia ia le special training o tanga to fainga luenga e fa tau lu ia le si va enga le o le atina ai le fa pena le uma voinga le kala vai to tonu o le apo o visa ke o mimilo i fo ia o le fa nga yo inga ngi o ka ko fa le mo fa pena fai alulo ai le ia te honga is training quality training e am faina undergo ai nai tanga sa faina luenga ia na so mana mai foi ile fati nonga o le foi o le nga luenga le ia le mo me voile le ia tele ala ua la o pepe le fa mai ai le la o manga la o le fa o mona ona la o le tulanga fa pena to le fo mai lu those are all the things that don't tilo le ia le managing o toinga polo keti fa pe le faina le fiona te maria le faina sunga ya fai o ma sani le fai ngomene le mela na le o te fa pole ia uia io le tula mai o te le fa pe po io te tau le anga ina ia tamali fo i ma fale tua o le atulu o lo fai nga ruenga ia paule na le mea po le te le ala le fai longa fesili ile te me fa nga yo ia ele a fo ele se matanga ruenga me se lava le matanga ruenga o fa to anga ma fai nga fai na tu te fa nga yo ia tulanga ne ia to le po o le sia mele te wangalo e tau no ngo vinga la ele yalu tamai tai palmia le mo mana na fina na release le tupele na ata noa fa mole te le itali mai o le fo fia fa sini mai ia lua fa visesio ele o mala le mai ia le ngase o tamai tai palmia la o fionga ata noa ya papaya la o tali mo atu anu tu langa le ona le mantua po ilanga o mene o lo afi ai fo ma ia mai privacy ele mi fai ona sona fa la we tele mai ia le ngase o le tomai kai pa mia ele mi fai ona sona fa la we tele mai tawa me ia fa la we tele mai o le tulanga po ile le watalie ina nei ele ka penesa mene afionga le su pa mia ia le mana onga le se tau na meri back ia le tomai kai pa mia ia wo mona ave ia umon tongele era ko ele pa el malo ia le va lele ia matulanga uma fa pena wo mo fonte tongi malana ala uniono ase tala and then that's it onga ole mana umianga le mana umiai is a tawona tonu ia le ia tuma tai pare mia ia mo se va inga fa ko mai ia onga determine ile po le ale the course of action ale apo ia le fo mai ai lo mfai ona mau mai ele ngase o le tumata ia palmia ia la pulsu langa le na sili mai to le fo mo kusa lewa fa mau dia release tu pe ave ai finale minga langa sina mai vale ma to te loa to lo fulongo aso na final function nga finale la ia male function sili talvai le ia la sotos fulu o finale o januari le tu sila lo ya o na le fai el fam sinonga le ya ale la na tu lo mai lo fina le pe se ma fu anga po me wa malanga pe le pe se ma fu anga wo le malanga ai pe se maldiu pe se me o tu po se me fa pena e silia tu na ta wa nai lo no soi fu amaro loina wa le ma tau dia fu ide wa sa wo release tu pe o no soi fu amaro loina ta wa tel ia lo vai atu pe le vai to lo wala nga I le afina le to Samoa ia vo e foi se me o tu ni ai vo le malanga ai o le na oficina to tano o fera e te mai tai pan mir temi e o malanga na New Zealand tanu mai le so le fiatio le so lua le o te sai e nei te lo amata mai na temi na ia po malanga le malanga tu se mai tai pan mi ai
ai nu sila mole siaki le pe ona ye ai o me si fo na fa mana tu mai le vai ngale na a wa tu lana le sto na ye sa wa ona a wai ia le mai tai pa mi le msa pula o lo mo dia ai ele sa ve mo ma lo ye si le ale a ko ye le ma no and o a ko tu lana la na to le ko e pe ona wa o telefono e fa tala e whātala ula hoi le tele o tangata hoi le po le ale mea o le alua ia le whainga malo po le te matai paremi po le mea o whātali te laka mai ia le aso le o le aso le laka mai le aso le whainga ioi ia ona osoro le le anu ale wa a koe kia a kore masinga karunga nga approve le emergency le medivac ia ona i mafofonga wa tere ana tangata o tano mai me whapeni ne ingano lai le apo ile smaita i pare mia makapenesa ia mle whainga malo le ai o lo muli ta ia pea ia tūlanga vo ile le o le lato tūlai mai le whatou tei o le mano Samoa, o lo no winga e sa wana ka maoni me uma. Sa wana ka maoni ia me uma. O le vāna no kwai, ia o le whainga malo, ia male atinu una paro taina i lato, ia i so tonu o le whangai o le mano, le ufionga to le poma ai anu. Malo, ma e sa oila le pese fo ile ata noa le whakata. Ne inga lo i tangata e ua ola o le malaya ua muli mai. E kakuri ka ngaka whainga nuenga ya ungoa mangia ngasala le la alo at. Yoe. Ia te mawhawhau lava o mea umana tātou te tatanoai. E fsosoani e fwoi wei. A whai wale ni lato tō whamau. Ia fsosoani tātou e whātupu tō whamau. Ua mene ne, ua pāsia le se leni e alu. Ia, ua fia tataro le atunu, o le leo le atunu, po le mea whai po wheme tataro e pete. A whai atu lan me whai ma tau fsosoani e fwoi tātou. Ile me whai aere mani ni e mai eisa pōna le fast. Ia e po ai e ke atu. Ia, ale mele whai atunu hamtalanga da tanoa. Ia, longo minga a whai kakaro lesi longo minga ia alo whangi an tātou tamai tai pandemia o lo si mai. Ia e moi fule atele o si mai o la ai Samoa. Ona e me ne wha mamama lei mai le tunu o tātou atunu. Po le ane me watupu pe ese la tua nia whale ainga. Pe ese se mali o la tua ainga o whai. Pe ese me wha pena e le te tauena alu e si mai. Ala me e aven wha mua. O le wa oka le tunu ule va le whapitoa e alu a war soifua maroloina wanga e ka ua ku mea na soifua maroloina le tamaitai palimia. Ai amu ia fo ila tau ia ata noa te sa e mes fo i whafonga mai le malo le tunu. Maua le ava noa te le e si imai mai ai o le si imai mai ai. Ai to atele e tutongi le malo. Ia ai to atele ia le mamalo le atunu o lo tinga ina. I o lato tō whanga i rungo maotanga se ngase i tono o unum tō tua whapea fo iso se maotanga se ngase i Samoa. Me se tono maota malawa ai le au maua whamanu ianga nei. Ia ale fia whanga ina lava ele awatuloa na ono se fulfia. Mon tupu se i tu whātu mo i lato o e olo mawhatia i ngase o tino. Ele ngata ne tūlanga nai nu o mea sili na whaingataya tia ole o ole. O ole ina o le atunu. Mele tau le o ole le atunu. Papea tai ana o la uli le na te whaia nei mea. Wale mena nei o ole le atunu. Ioe, o le kakalo le tunu o moron soifua maroroina vea ku whina le e le whapea ngā whainga le mea tatanoa. A whapea whai wale aru i New Zealand. Te tau whaina saulu man media te tau mai ai. Pa ia ma wanunga le atunu wa toe molo marosi. Ia almende. Longo minga whare kura wa kere mau mea ke ewa mai o ka saua. Nesi nā mea manuani umwana utaini. Atata noa. Wa tau fo in whaitio ina lan fo mai lea na au mai al pepa mai lea lau fionga le atata noa. Ioe.
O le te tāua te au tala le atanoa, e whentaa te fo mai na release e mea le privacy o tangata, ia a wana le mai no fo mai. Ina ola tona vai fo mai ia, whamere fo mai ia te, ia, lo pepa lea, ia, o le ame whenga renga, whamere whenga renga ia mai, o le alo mai, o whak isa o wiri le fo mai ia, nanga lele kusia mai fo mai, ia, whamere fo mai, e le se mea e loa se si lo mai, ona ngawa ona mo keno inga la mai pawan mera o va ko lo pe fa mai o le mera na tupu nei tato tamai tai panemia le ala wale o lo na fa malanga ia le lo ta to pe to fa fo ina na to pe to no mai le lo la ta to me na atano ia fa penga foi la di seri le wa ngi ngi sila e si mai o la ta talo e le ese me lilo to no e to e tu la i mai le HPP no mai le to e su e fa le tu pe wal vanga ia fia te leo e su e ia. Se vai po mea ia la po sao tupe ia mo whangaina po tūlanga na. O le si la tūlanga mana o whina le whalau i loa le tunu ata noa te shea mai na mta upulea. O le vaanga le o le sifa. Le tato tana noa e whenafia le leia no whamtanina. O i le na wha le yanga ia le vaanga le ia le whiunga le teite siri. Whai mai o tupelenga ngai whia, ma tupelenga ngai whia, ma tupelenga ngai whia. Ia le ala wa manino le lei. Sau no le whiunga le te sili a Dr. Tule e pai le aso nai. Whai whitai a wale tau fia me. Aisea, a wau mea na lato wha leanga inga hai le whiunga le te sili. A le wa neila. Wa neila. Wa whaleanga a le sili e tuaina tatua iai le i le tō whamamau o le whiunga le teite sili a me se foia nei ta maha foi sa lato i le mai teimi na fuafua mai ia me to tia tō whamamau le manuia le tunu. Ia a me whaleanga ngā li sko inga ninga whaleanga e nei tangata li o tupe palapala. E o ke me whaile la ko whawhikairi ua mo kua vi ia li kupe palapala li. Mena na tate mafofau finga lea a tata noa. Nei mea ia te tauna malama mai lea tunu. O lau wha mai o tupe langa ngai whea. Ana lawa mai nei i tonua i. Lea lawa malama mai nei i. Lea le so sau nuanga le tu langa tata noa wale sa ia te min sau noa. I le whiunga te siri ni taa pulea. Ia ua ia. O ka whaalunga so ngai tele mo tua i. Tele mo tua i ngai whai tangata. Au tala noa ai, tusi lalo i newspaper. Maturu mo pena. Nga se mai o mai i, o whai eile i. Ai, o le mea te no kono whanau mātou whai e. O whēra o iai i le mau e whaamamia i a saumoanga ni. Whea o iai i a moli mau. O le o tua inga le la tu te whai. Le ise mea. O lono winga a le ise mea. E le mon. I hawa ia. O le simple answer a vai le melea. E le moni. Ona e le aise whamaminga. Ora o maila i eina. Me pawala le mea ka ke whai. Hore roku ngovung kilo. O ila kaka ia a whai maila koe kua inga ia. Ia kakalanga. Koma koa kupu maile. Ile whaamsunga. Because nau whale anga roa la oi. Ina o toi whaiko. Ale mea iei. Ale ai se whaamaninga. Ia e le te tau fhoi. Ona toi whaia. Ia tua inga whapene. O inala lea e maua mai e le mea fhoi le lo defamation. Nala le maua mai le mea le wae nofo ma e whale anga. I le tangata lea. Ai le ai ma se whaamaninga. E le whapea un whaia, wakua gaku ka lea, whakau kore kuspa ia. Ia, teilo iai, bai, le sindanga le na, a le ai se whaamaninga, you know, and there's nothing. There's no case. Pe a le ai se whaamaninga. Walo tanto wola i le misaukule na, a le ai se whaamaninga, ia lono winga e le mon. Ia langa tele a hoi uisanga, ta ia lafi mai i ngois. E lafi mai ngois mi whaitus tu sing.
Te prefela tātou te lo le ia o lo tupu mena te milani. La filafi mai tua o le mo o le seni pepel. Ma fai ai tu ai wala i lo ele mfai na mo. Tu nanga va pena ele mfai la na mo e sanga. Ia na fai na mo ele silfanga ati le tu. I o le sa no mai sono mona ta noa. Fa mai sono mona tato basenga lungan matu basenga. Sa o nga lue i le atina ina o lafu moa puaa ia malafu oti i nawa i temi o le IFAD project i Samoa. O te ata ma le ofo pe a toi manatu i ia tamo whainga e sa o le leila le sa unanga le fionga le atatanoa te sa. Peo tato tatanoa fui menei ono mea sa tua ina aia finale e o finale mele RTRA fa me atu loi te tonu. Ya, watu te tonu ya. E bela mea. Ya, o watu te tonu. Mea sa nga i male fionga te sile tulepa. Lana ta ua so o ia tulepa. Ia o se fetu finale e tilo i tangata fai portiki lei nei. A whanawena. O le tu mai lea o ngā leina tā pena le tua i le fionga te sile tule epa. E tilo i eili tupulanga. Mo mea ta o tangata whai porkiki le lei o mole manui o Samoa. So le, ane watu nei tangata kilo loko leanga alo. O manonga loko leanga wha leanga alo. O mano wha leanga kam whairo e whaasala. Le mea ngā whai ele tua tule e pai, e whindale, ngā whai ele tua i leita mā, e whai ma whāteita i ngā one man wia Samoa. O la ta manatu. Ia, ata vai nei lai pe pelo a la uli i e whai nei, i le mamaro le tunu. O le matu wā pe pelo le mawhau. O le matu wā pe pelo le mawhau. Ioe, o le mena lia, e fiu na mana au le fola na milionga. Anga le kari e, so se mea ke kala ngō ai mai se ki, a kari nga milionga, ia ka u ia upusa. Ia, o mawhau, sole. Anga whapeo la kai ngō, anga ka kua liema ka maro lo mai porukiki pepelo. Kale mo ka pepelo ani ka kau lauri. Pero tu nanga na e whai o tuai na upito la au, te lupe si meo toa enu. Ia, ale lo la tato o i tato talafoa, tata noa pese si mea. Alo, ia, mo le atu alo whaanga ia pelestisita tamasoa e le mafuta mai Samoa. Wha maonia mai ai au saunoanga ata noa, te le tanguta. Ia, e me se fo ia Filomena, mulipola le mafuta mai i Brisbane, ia manuia fe ngasoloa ia le malo le atunu, ia wata whaonga malo longa. Tanoa? Ia, malo ka tae anu ale tulanga le na, i o le atatoanga i loi nai tala i umwhain tu whātasia e whaafonga punga mai e le tātou tunu i le nei tae ao. O le tātou tarafou au na tu lea i le lango malo si mai e le company a le Native Events and Heritage i a Maletown Area Services i le fionga wai tele i a male fionga o sa le ufi numero le telefoni o le fitu ono valu o valu wha o le fitu ono fitu wha lima o le nei company o lo kule ina lea ma whanga i oia e le tusunga ia tui le epa i a mawhautua ia Kathy whao Joy e o mori atu foi le whaatai i le tamaitai i a le sunga ia Miti Edwards i a manu OKPP supporters i group i mele pone i au se sandia. Ai o tala o le nei tai hao. Ua amatalia nei so su enga le mtaa aduenga leo pale kui le mali wai o se tane fa fitu tau sanga le matua i le whalave lave na tūlei mai le pō o le aso mafua na te nei le aso mua lea o le makulua i masimo i Januari. O mai foi o na po mo tan fie le se isi tani e lua sutasi tau sanga le matua i le masa o lava le nei. O le vale a foi o le asosao le peising fo na sta fia i foi mamolia le osi ali e lua se kuli tau sanga le matua i le maliwa i foi o se isi ali e lua su valu tau sanga le matua i le lava masa o po o le fai un foi o le vai aso na tea na molia i foi se ali sa ve mo ma leo e lona whanaina lea o rona wotene e se whana mutuono
I leo ni se tulo mamali wai. O le tamai tai na fia na mali wai o se tamai tai leo o lo fa manusia la pita inga le matanga wenga I leo ina ia sausi sia le file mu ala tele. O le pepe mua Samoa mo le tausanga le nei wā whenua tolu o le tamai tai lea ia le baby o Princess Niuia Palepa Hans le ana whanau ina I tula o le aso mua Januari lua whenua tolu o le aso sana tenei o baby Princess Niuia o lona tina o Liz Hunt a lona tama o Eric Pai Hans whadia ele samaya Eric na ua whaumi le ngō Princess Niuia ia Palepa o na o Auntie Palepa I le aingo Liz na ia momoli ina ia le maito I le whaimai o na ua whaati ngā Liz sala fia Liz o Palepa ia le uso le titi o lona tina na o Palepa malona tolua a veina o ia I le whaimai ina ua ti ngā lona manawa se iwaiane le whaaponga le atuno masaya I lava Palepa I le whaimai I le taimi atoa o I le amatanga o Princess Niuia na whanau na ola I le asuli ono minute te ai le 5 I le saia o le asasa ai o le 5 minute I le saia o lava le ana o la I le whaimai tuasiri le isi foi pepe tamai tai. O le asa tau se fulu Januari o le tau sanga nei o le a masa ei mo le uwai temi o na whaadia I au sa tādia le ata whaasolo fau o le Australia Survivor Series I te tonu lava o au sa tādia walu tau sanga le nei ai ngā solo pēo na kueina ma whaasala lau pēo le nei ata whaasolo ma o le ata fau le nei e whaau talaina o le Heroes and Villains ma sa pue umalava le nei ata I mata whanga I Samo nei. O mai au na whalau I loa e le New York e le Network 10 au Australia a so matemi o le a whaasala lau I Australia ia vaena te tasi o le nei ata whaasolo. A whanga solo le pue ino le ata sa maua le ata noa e tau vai tangata sa awai mua I tau vanga mo le nei ata ma o le a sui la tau e maua ia le malo a o pue whaaso so pea iele nei ata o le tausanga I lua whesfuono na wai pue nai sa mo le nei ata ma e te le lava na I suinga I tangata o loo tangata au tuwai I le pue ina o le nei vaenga o le ata. Whamani mai le president la kapiliki e Samoa whaafowina sua o loo whaau pea o na tau mawhai e whaamae a le awa o ina o le seneni mai le tiofoni le asa whaasalawina le tio ma le TV a le TV tasi a wale malanga whaapito mai a le awa le tō Samoa le ana to e tariwan tui au sutalia me engelani I le amatanga o le vai so nei. Sao no manino whaapowina o le teleni le asa sa idia e tasi tesi ma le 2 miliona tāna a wapa sese ma whalitani malo ma tau mawha ma wheo inga a tamata alo I Samo nei. O le ese le nina whasoani mai ai I le whala putonga o le sifa a Samoa I le 5 salawa whetana wha au popo iai ma le 2 salawa ono suwa whetana na maisi lawa whasoani e 2 salawa ono suwa whetana mai le tio poni. O le whasoani pe ona whailoa e fia me 5 whetana ale tangata tamata alo o tamata alo uma e 2 valu a o le malanga mai le to Samoa sa pola e la uli e miliona tala le mea lofa le malo I le laka piuni e Samoa ai 5 se la wate tala mo le to Samoa o le fasa onga la o le to swani e le malo mo le to Samoa e le 5 se la wate ai se la ufa se fu wate tala ai na o le 5 se la wate tala ai le miliona tala mo le yuni la kapia Samoa. Sana whaiu le whaiu o le tausanga o mai atu wa whelulua o mana tuai telefou a malei fua mai Samoa e whaai loa whaalau e tele ai ia le tangata taalo le polkalame o le malei fua mai I sunga lea ia Don o Pelonge e o na lawi loa I Samoa nei ma le lalurangi atoa o se tamatuai o le kolisio a vele
o le tausaga e lua afelualua na manumano ai lana ua i pine auro e le siʻisiʻiga ua mea mamafa i le vaega o le ono se iva sepulu ma le ono kilokalama mo taaloga malo o le taupulega o le lua afe sefulu valu le manumano ai ia le liʻi lava lenei o taono peloge i le pine siliva i le saaloga o le malo foʻi o le taupulega i Australia o le uso e si foi o don le sunga ya New Zealand o pelonge malona tu fine ele o pelonge na man malo i pine o lo ta longa o malo le tapulenga i le tusanga i lua to se fulu o le tusanga i lua to se fulu iwa na man malo i don o pelonge o lo i temi mo tamata alo le Pasifika i tauwanga ele International Weightlifting Federation World Championship no wai dono pelonge le salonga le sisi le tusanga e lua te fulima e fatoa se fu maleono no tusanga o mai ona sa no al prestendo sisi nga o no mafa Samoa le fiuma tu a Pepe Jerry Woolworth o tanga i tu to apea ya dono pelonge ya mo sana pili au ta longa le olimpeka o le tusanga e lua te lua sfufa e Paris i Falani e lua se fua fe tala i le mea lofa le mano Samoa mo tono pelonge e na o manu malo i le pine euro i ta longa o malo le taupulenga i le sausanga na tenei o taladao le nei tai au fa tai le whafonga fonga mai manu te reina fufuanga le atunu i le nei ko iaso paso i ko ia Malo, whaftai lo fionga le ata noa te sa, sfo i mātātou telefoni nei tai au, longo whatutuila whafonga anga le mamalo le atunu, ia au e sau noa wale moli mai o tala i meo tupu, le atupu tau tupu, mai Samoa i so tātou atunu whaapelepele, o le ngata i Samoa lau tau tua, wo i turu inga e fia el kilope o lo maua mai ai le tātou porkalame, le maleifua mai Samoa show ia tawiena ia leile atua ina fionga le ata noa te sa maua lo soifua manuia soifua maloloina wale fata uno tiu te mangava ia na tofi ai o le atua ai malofa tele atu fo nei aso mo na fua nga fai ata noa ia ona tali au malo ia alo fatu fo isi o uso ma lona ainga pe ona to mafuta ai tatou te filo ai fo i tatou pokalame le aso atai au ia e fa soifua mai le mamalo le atunu uma tatou tau mawai ai ia fa sai atu anu le poitaia ma Samoa ia me tatou mafanga poi ia fai pe ai le taia ma le taia ia e avati le fa stai tere la vai le pai maulu mo le tatou tino ina i tatou tama matina ma tuo lo tata po mai pea ia fa nga solo ia por kalame faia ia ana mele ko mai Samoa ma Australia ia i le vai aso ia le vai aso ia ana ko ile fa tai me fa mano i le lo le tanto tino lo ta po mai ia i fai vo le por kalame ia me se foi na to nunga pena fa ilangi ia fa tai ia le fa tas mai ia na ngata ile ia o le YouTube ia male api o polinga pa mo maulunga da ta to sta pa i foi se temi la le nei i le aso atai ia mo le tatou porkalame ole malei kua mai ia whaadolo pea au loka o le tua i lunga o le tatou tino uso se tafa o le nei la lolangi ia saunga ni mu pea ia o tatou iei pea i le ni fo vai tau ia o waso fia ia o le whaamana tuina o le askusi masi ma le tausanga fou ia manu te leina i le loka manang le leo le tua la o singa uma ia ale tatou tino lo fionga tole forma lo sunga anu ia mi sunga ya mai ia fa to te pea le tua ia ne fo ia so mo na fu nga uma ia na tatou filo i le aso o i le aso ataia ia mo muliatu ia fa manuanga ia mai nevo ia sale mo se ava no tatou filo ia i le aso po ia taia ia lo famia le tua le tatou kinu atoa fa so fu ia tole forma anu ile nei fo taia so ifua ia ata noa te sa ia tatou fo yo tatou pokalame na mo li fa malo mal fa aftai ile mafuta mai Filomena Molipola fa pe fo itafa fo lima so vale fa lava au pe fo ia vel
Se aune whaaftai pita Samoa. Malo pia fo ia taisi amen. Ia vi ia le atua ni tai au se malo. Ia whaaftai wa ai ati fo ia te o tina. Lua wha visisio ia pio iti whawhatia lofa. Malo lava le mafuta mai tato pokalame ile nei tai au. Pia fo ia ngangau ngasio. Whalua kiaula ia vi ia le atua ai. To le afua, whaalifu manioka. Ia whaaftai ni wha le Venise Arieta, ia paftai le mafuta mai ai tatu fo ia tonu ole a fai fo i tatu pokalame mo nei tai au mo le atu fa malo mal faftai lungo tatu apio folinga pe fo i lungo tatu YouTube le fa malosi mai se fi fa soa i fa tamali i ta nunga ia le atua mes fo i tapu inga i malu i te tono fa fa inga luenga lungo le ala tele o maota malawa mafuta mai ele mamalo le atunu ia yanga leile atua ne yaso o le femalanga i fo i le mamalo le atunu fe asia i tafaonga le ngata i Australia nei o New Zealand o Samoa o America o fea lava staff o mafuta mai ai ma fe ngaso loa i le mamalo le atunu o no tafaonga malolonga fa manuia le atua ma ia malu tia pea o to soifua i ona awanga lei mawani fa inga malolonga fia ia vi ia ile atua i so se mea tātou te whaia. Manuia nei aso tātou toi wheiloa ile aso atai au. Ai whaso i fua ia Samoa lo watunu pele. Mai le mao te Samoa vi ingo le atua i sini au se tālia.